Hello gagayam kadagitisa na makamamosyak ni Jenna Almoite kas manang biyanang amang kabkablaw kadagiti naragsak nga oras yu amin nga awan labas. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Mona saan napod na nagantintay drama dito manang biyanang a drama. Dirman ng biyanang, idinabiit kami pa'y nagasawa kanila kay ko per may tirigat ti panagbiag mi. Apapalan mi iditibak na ang akaruba mi. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Ay, anyaman nga ta ti mailuto ang masidan lakay. Wan nga rod makauma mo ti kanayon atuyong. Kin madimot laeng no kanayon akasta tanaapgad. Makadadail iti salon at ikanayon an apgad nga ipapaunag. Wan nga rod ay, at dagayam insangput ko apit chay bakad. Igisam day jay. Ay sige, naimas dayjay ta presko. Wana, naggapoy jay bangkag ko naman. Tu! Ayam mo, Whitey! Umay ka manganan Ne, imbag pa'y jay aso da dita karuba, manganan. Ngam jay aso ta saan pa'y? Nalpas siguro ananganan ajay amo na. Iso apakanan namutan ti aso na. Mala, ibusam day talitson asidam, Whitey. Ha? Litson ti ipasidanay jay aso na bakad? Ay katsikan at tibak ng lakay. Naimbag pa'y jay aso tibak ng talitsyon ti sidana. Ngamdata, problema tanoan niya't sidaan ta. Ala, ibusam daytan, tainton bigat, gumatangap tumanan itilitson, asidaem, wan, Whitey. Ala, umay kan bakit? Umunagtan dita balay, tanay. Madlaw nga agpangpangag manan dita babae. Nakita na tangamin dito'y balkon gayt, iso akas ta. Ala, umay ka nga rudin lakay. Welcome to Jenna Almoite Drama. Nanadalya, kaya yu dagiti abadaw? Kukwayon no kaya yaw. Ay katun eksakto kanyak dagita Apay nga ipadawat mo nga Nabasitak dagitan abado, nana. Saan nga umanay kanyakon? Ay, aya. Grabe mo't nga mintilimok magamgiya. Ay, nagdoble nga ro, ti kilok. Nagimas tumo nga mintimangan. Naimas sa nga minakanayon ti sidsida giya. Huwag nga rod Diyak mo makapangan no saan naimas ti masida. Ay, agkakapsutak no saan alitson ti sidaek. Di kan sapay agsidsida itinateng. Ay na, saan ka matunawan no agsidaak itinateng. Aggurood ti tiyan ko. Irwam mo ti agsida itinateng, tamayat tinateng. Saan ka na irwam, nana? Allergic ti tiyan ko ti kakasta. Nay, badon sama ni Gia abak nang day taimbado, Maridalya. Ayun, Mari Elsie. Nabigbig mo gayam. Inted na kanyak daytoy. Nabasitan na kano. Ha? Aguray ka. Kasla nakitkitak day ta usar mo abag kinigi. Ay, wan Maray, tainted na mo daytoy kanyak. Naumaan na kano. Inawat kumbatan, apag iso, duduwa di pagsinsin no blatak abag ko. Talaga abak nangan day di agiyaan niya, Maray. Itud nga itud. Bag, badaw, sapatos, kaskada, chinelas. Wan nga rod, bak nang sa ngamin di boyfriend na foreigner. Ay, no kasta. Foreigner di agdinamag a boyfriend na ijay abroad, Maray. Kasta matagwarwaras adamag. Nangaton sa kanutisaad na iti pagtrab-trabahuan na iya abroad. Ay, katswerte nga rod ni Gia, tanakatumpong iti big time a boyfriend. Huwag nga rod, kat padamot la mamirmiraot idinigiya, saan aya? Wen, ngam no agsasaw. Kasla saan anaggapo iti rigat. Taultimo nateng, kasla kadurmon na akanon. Huwag nga rod Kano pati tuyo di na kayat. Tanukas di nga adag prito iti tuyo akaaruba. Irikap na titawa kan rinaw na tanabangsit kanaw. Anyan, imarten idinakanubyo iti baknang. Ay. Unay deta sinaimun mo na, nagunag. Ay, kasano, panagbabayad manen iti bill ti kuryente.
Di ta pa'y nakasingir iti inla ko taan nateng. Anyat pagbayad tangay. Kano ti Judith na ya? Inton bigaten. Mala, bayam tayo nakmanan agsingir no bigat. Sa paak bakit? Ni matgiya ka aruba tinagsardeng di tabato. Hello, darling! Naawat kong tay pauit mo at 20,000. Ha? Ne, imbag pa'y kaday ta akaruba, tadaman kwartanan. Ay na. Jack pa'y nagastos tayo na udi ngayon pauit mo at 20,000 matlaang. Nagpauit ka manan, darling. Palastog mo't day ta babae. Apay, masapol nga ipangag na day ta. Pasikat kit di ah. Aguray ka. Unak man no foreigner ti boyfriend na. Apay nga Ilocano mo ti sa una. Aywan, darling. O sige nga Jack rin, manam mo. darling. Ingkakit di umutang kan kuha na ah. Tabayadan tanto no makasingir ta. Ay saanon, jak kayat ti maibuy-buy. Apay, di mo amo ti ugali day ta babae. Nalaing nga agibuy-buy day ta. Bye, Kasta, ya? darling. Saan nga ruden? Sa paag tulat mapan agsingir inton bigatan, bakal. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Napintas mo, jay inted mo abag ni kumarek nga ilsegi ah. Ay, wala na. Nagkapupay dya abroad day jay, ah? Branded day jay. Wun nga road, nakitak jay brand na. Tay ninginaan abag day jay. Naimbag nga ro tayo ni Kak. Kat mapadasan nante agbag iti branded, nana. Ha? Ay kat naimbag mo't ah. Tada ka amang mangtad iti gamit kada kami balasang ko. Basit laban nagdayta, nana. Adapay ko ipadawat ko man na sandalan, ah? Na minsan ko lang nga inusar day jay. Inusar ko lang hindi na nga nakakiti bunyag. Ha? Kat ipadawat mo manan. Wan, ah? Kaya yaw. Ay katwan ah, nulakit di ta ited mo giya. Apay, no sana ga po kanyak mapadasan ayan dagijabab bakit ti maadaan iti branded agamit muna. Ha? Kano itala kano ang makausar day ti branded abagkas kada sapatos kan badaw. Ay kat mayat ah, tada ka amang mangtad kadakwada iti kakasnagiya. Kan imutang dapay ki di iti pinagbayad da iti bil ti silaw da ah. Apay no sana ga po kanyak nakabayad da nga ta. Ang mga no na po dandan iti kurente. Ha? Iso aga po kanyak at dalat ta silaw da. Ay kat mayat ano kasta? At least, makatultulong ka iti padam at tao giya. Ay uwan ah. Adumat at tinaitultulong ko iti pada katao. Kurang tiramay ti imaken saka kapag bilang ko. Adapay ka na minsan ah. Nakaluganak iti jeep ni nanaan nang. Idikwan, awang gayang pagpliti na. Implitsak ah. Apay, no sa nagapukanyak, nakawid nga tayo ti daydingal daw. Kat mayat ata implit siyam giya. Nene, ay na, umawag ni darling ko. Ay na, agpawi man siguro at kwartan. Sige mo na panawang kapay. Baliwan tanto no maminsan tagistorya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Taga ano kanungay mo't dyan nubyo day dya akaaruba ta, bakit? Taga-abroad nga road. Din no dya abroad nga eh. Diyak amo ah. Basta taga-abroad. Foreigner. Foreigner? Ngam Ilocano mo, tipan na sa una. Diyak Huh? amo ah. Kalaat ba't nga imado ti kwartana? Idi naka-boyfriend iti taga-abroadan niya. Patidingon na imado. Nagngingi na paikit di dagijay aso kan pusa na ah. Pasig nga addalahin na. Pati pa nagkawkaws na, nabaliwanan. Kaslasaanin nga agbado iti daan. Pasig abaro. Kan colorful akanayon ti bado na. No saan a red, orange. Uno saan, yellow ang makasisirap. Wun nga rod. Nagpipintas dagiti bado na. Pati tsinelas na. Nagbubuldog. Di alahas pa yun ah. Basta, ado tinagbaliw kan kwa na lakay. Ay, talaga asabali ti epekto ti kwartaan niya. Pagbaliwan gayam ti kwarta ti tao. Depende mo't day tayo iti tao ah. At damot dagiti bimak ng anapakumbabadalat ta. Kung saan da alastog, saan da apalangguad. Sa bagay matkit di ah. Saan matkit di ngagpapada ti tao. Nga mala, imbes nga umapal ta, umagawa takit ding agtrabaho bakit. Tapno pumintas ti biyag ta. Rabi Jigo, guston ta cellphone. Asinot ka chat mo aya. Ni man insan ko akanor.
Damdamagag no adda maaplayan ni Jayan na. Anya? Kat no adda ijay abroad ni insan mo. Di mo ko na nga agabroad ka man. Kasla kayat ko nga rod, bakit? Ay, nagrigat mo tibiyag dito'y pagilyan tayo. Naawan na pinta sa panggadan dito'y. Mapanin ti tawon. Ngamawan pailat urnong ta. Panawan nak dito yung agmay-may sa. Anya nga rod, talaga akas ta ah. Agsakripisyo ta pa'y laang, bakit? Barang pumintas mo tibiyag ta. Maikawa akla kay. Uray siya nga maapay. Di mo kaya't makaurnong ta. Tanong makaurnong nga, agawid ak taon. Kapadasan ni Kabsat Tagnegosyo Jackie, ta. sana po na nagantin Agurnong tayo tayo ti drama. pagpuunan tayo tinegosyo. Tapno santan nga gin na tayo. Tadwata amang imani harto iti bangunin ta negosyo. Ay, ala katwanan Makaamo ka nga rod lakay. Anya nga tanudwa talaangan nga agabroad. Tapno nadardaras makaurnong ta. Ha? Eh, si kaman, no ka ba alam tagtrabaho ija abroad? Bakit? Kabailak, apay kita saanan ngay. Tano makaurnong ta. Agawid tan lakay. Damag kung nga agabrod kayo kanon iti asawam iti mabiit muna. Wen giya. Iso na laang taagduma apagilyan ti papanan mi. Akawan narigat ti trabaho dya abroad. Kayod kalabaw kanukat tagtrabaho dya. Wen, kastamot laang timang mangag ko. Ngam kabailan mi mo't siguro. Kat naimbag daramatan niya pag abroad yaw. Bimulod kami iti kasinsin nila kay giya. Umanay nga ta. No kaya yu ako na yunak. Apay hindi kay bumulod kanyak. Ay, saanan giya? Kababayin mo. Ay na. Kas kay lasabsabali. Agkakaruba tayo mag. Mano ti buludan nyo kanyak. 50 mil, 20 mil, wano. Ay, nasaanan. Taadda pa'y matay na bati nga impaw it ni insan nila kay. Kan may sa, di mi kayat adumakkel ti utang mi. Mabitlaan. Netoy, alam to'y 5,000. Oray isulat utangam nga rudan. Naimbagla apakit maniyaw. Ala, sigurado ka? Wen, nayunak pa'y ano kaya maw? Ay, saanan? Huston to'y 5,000 giya. Umdas da ito yan. Diyak kaya ti makautang iti dakkel. Nag-flight mo't gaya manda mo na kanti asawa na anya giya. Nag-abroad da mo't gaya man. Wen ana na, ngam apay no sana gapo kanyak, naka-abroad aya dagiti nga agasawa. Ha? Kano pinautangak ida iti pinag-abroad da? Ay, kasta aya. Ay, katmayat nga rod At least, nakatulong ka giya. Wen ana na. Ay wen, adda sobra masida di tabalay, kaya yaw. Nag-take out ak ngamin iti litson ngam dya mo na ibos. Mao mamatin na gidya asok iti litson. Ay, katun Tanaimbag lang nga ipasidak kadag iti apu ko. Tadida pa'y makaramraman mo't piman iti litson. Alang araw, mabit lang tayo nakalaan nana. Adda pa'y cake gayam. Alaan yun ton dyan ref ko a cake. Tapno makapangan mo dagi dya apu ko yo. Ninsamit kumari dalya dyan naggapo dito'y balayo itay giya. Ay wen Uncle Maneng. Inikakiti ka ng data kaasida. Di dan sa ngamin mang manganon. Ha? Kano kanayon ko idangay kaniti ka ng danggal. Apay di yumadlaw. Lumukluk maganda gijapo ko na. Gapo ka dagiti itad ko amakan. Iso lumukluk magdan, Uncle. Aya. Apay no sana gapo kanya kamangmang taditi kang kananda. Kas jaya mati pamagidagi jeng obeng. Kahit si ka nga ibalasan ka. Naglukmag kamit unay ay. Mabaybay am sa amit tabagimaw. Di ka unay Tadarigat ti mahay blood. Kinsan la high blood ti maalam asakit mo no nalabas ti lukmag mo. Ay na nasalun atak, Uncle. Apay itulok ko nga ron ngagsakitak. Samot Grabe mat ngaminan ti limukmagam. Dandanin sa amit ag triple ti sigot apang magim ideng. Nagimas to mga mintimangan, Uncle. Ay wen, kumusta nga dyan nobyom aporiner? Kaporiner lata Pau ititi kwarta Ape ang nagaduti paw it na king kakwarta kat di kay paimot nagkasar.
Lab na rod, uncle. Na in love launay kanya. Iso nga oray dyan agdaw-dawat iti kwarta agpawit lata. Diyan nga rod amo no, pangigata nga kiti daduma kwartak. Iso nga itultulong ko lang na kadagiti karo ba. Ni Renay, akalugaran tayo. Tinultulungak day jay. Ingkatangak ida iti paglutwanda, takayo mga minti paglutlutvanda. Inikak pa ida iti washing machine da Aya, Kanuray da Nana Ilse, Nana Delia, kanda duma pa senior citizen. Nagado, tinintid ko kadakwada. No saan amakan, bado, kaldero, martilyo, tisyo, aklo, kandang duma pay. alakit da saya at ata makatultulong kabalasan ko. Ngem no tumulong kay ti pada matao. San amasapol, amapan mo istoryain iti sabali at tao, giya. Ha? Di mo kumatagidaksin da ito nga ibagak, Takas la anak kan. Manipod ka ni Kapsat Kakanakan palito, kakit nga raw. saan napod na Apay, nagan, anyat tintay dakas iti drama. dayta iya, uncle. Apay dakas ang dagistorya. Saan? Ngem kasla pa nagpalastog nga bente kas tangar aramid ang balasan ko. Ken adaw ti magibagbaga. Managibuy-buy ka kanaw. Taamin ang matulungam kat mapan mo istoryain. Nagalas mo tikas tang arami da gitataon? Apay, isuda, adda nga rod may tultulong da, alaman. Talaga kida kas ti tao dito'y lubong. No asino di makita da pumimpin tas ti panagbiag na, pilitan da nga ipababa. Di da kaya ti malamangan. Saan akas tatikat ko asawain balasan ko? Isuday ka uncle. Ya, Awan na pinta sa turungan da ito saritaan. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ay na, kamaudyanan na. Nakaawid tamot laangan dito'y pagilyan tayo lakay. Wen, bakit? Saan napupuutan di ba naglabas di tawanan niya? Wen nga rod, nakaurnong tamot laangan iti pangrugyan ta. Saan tan nga umadayo? Wen, bakit? Kandya akong kahit ti maisinak ka? Isungag tinulong ta iti bangunin ta a negosyo ta. Umayak man, giya. Ne, si ka magayam muna. Sumra ka Ni, addamat gayam sa nga ilim di taunag. Jak umunagan. Umay ko la itod ti pasarabokan ka. Umunag ka pa'y atayam amo ka iti asawa. Ha? Asawa? Kunak man no poriner jay nobyum ide. Awanan day jay. Nabayagan asinin naak. Talakay una yun day jay. Kan adda asawa na. Kan saan ka di apod na poriner? Lakay day jabak na ngam sinina akon. Aya? Iso nga ita, masikuga kon. Agtalo abulan ng tuwin inawag. Ay, kasta aya. Ay, kat congrats Sige nga rod, baliwak to ti umay giya. Tani, agdardarasa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Wun mo na. Nabayagan anag sina day jay poriner a boyfriend na. Hanggang saan magayam a poriner. Manglukloko mo day jay agiya. Ti kunana ada kano asawa jay lakay a boyfriend na. Laklakayudan ka noon. Jak amo nagpaiso. Kasta aya. Angam ala, baybay antayon dayta. Tanarigat ti makibibiyang nana. Wan matkit di ngam, ay na, saan na nakasidi nga ado ti kwarta na. Pada nga grigrigat itan. Kaasimot nga rod ano kasta. Saanan akas ide nga ipalpalastog na ti kwartana. Ita awanen. Pasaray umutang pa yun iti store. Tila jak kayat. Tila maibuy-buy-buy na. Nukas di asa na makautang. Masuronak. Ayan tay bulbuludo ka kwarta ngay, nana. Nagsweldon samot na nila kay mo a karpintero. Pasensya kan giya. Ingatang min iti bagas. Tani na ibus ti bagas main. Ay unay kayo matan. Idi siyak tadaan. Aglap-lapusanan tititad ko kada kayaw. Kanayon kayo at tulungan ide. Ngam itata siyak matag kasapulan. Imutandak. Saan apanagimot balasang ko. Ngam agpay sumot nga awan kwartak ama ipautang ko kun ka. Awan kit di ti utang nyo na imbaga nakam Di kay lakuma tinultulungan idin. Adakmanan mo na tanayonak kumati utang ko kan ka. Ay kuwagiya. Naurnungan ti utang mo kada kami. Nasurukan at 30,000. Apay no agbayad ka pa'y nga umuna sa kanto umutang manen.
Kan may isa, adda nakaibaga kanyak. Isugsugal yu kanumot nga agasawa ti ut-utangan yu a kwarta. Na, idi si katag kasapulan, pinautangan ka. Ngam itatasyak tagkid daw kan ka, kasta ti bagam. Awan mo't siguro ti makunam. Tanamin adumot ten a pinautangan kagiya. Kan tijak kayat, isugsugal yu ngamin ti ut-utangan yu. Taamom, giya, pagrigregatan mi ti kwarta. Saan mi apidpidutin laeng. Iso ano mabalin, di mi kayat amapan laeng iti sugal ti pagrigregatan mi. Kat utangak mat, bayadak tumot laang. Agbayad ka pa'y nga umuna, agiya. Tapno mapautangan ka manen. Wan! Amok! Baknang kayon! Adot kwartayon! Limastog kayon! Ha? Ay, Bakit? Apa ito dyan? nasakit tinakam na asaan ana pautangan, lakay. Di mon pautangan, ta isugsugal damot lang di papautang mo kadakwada. Nakiasawa iti manugal. Iso nga ita, duwadan a manugal. Naalisan hindi di agiya iti bisyo, ti asawa na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagmayat ti agpariir dito'y balkon no kastoy amalam-an niya, lakay. Wala, presko ti angin, bakit? Mayat ti agdik 4 ditoy. Ay, kasla kaano la idibasit ti balaytaan niya. Ngam ita, pimintasan. Bunga ti kinagagat taga ito'y bakit? Onay ka na po baknangan, aya? Ha? Wan, amok! Ano, Baknang kan! Ngam no sana ga po kanya ka pa naka-abroad ka! Ala, mangrugi man day ta akaaruban lakay. Tilalawlawatin naman ditan. Sa pinakabani ka sa simango dito'y bakit? Nakalas-las togmot! Bimak ng labasit ko na mala na sino abaknaangan! Nakaimimo lang a road! Idi siyak ti baknaang naparaburak! Managtulong ak iti pada katao! Mala, umay kan bakit? Sumraktan. Sumrumanin day ta babae. Wen lakay. Wan, apo ba, nang! Amok, ato ti kwarta mo! Ta naka-abroad kan! Ngam apay no sana ga po kanyak naka-abroad kaya? Ay, grabe mo't day ta babae. Saan laan na pagustuhan nga imutang tila ibagbaganan? Oy, Mari Ilse, natay mo't gayam kanun tay asawa ni Gia. Wen nga road, na disgrasya ka no ta nabartek daan nagmotor. Nabiyag ka no tay kadwana, ngam iso awang gasat niya. Ay, kaasimot nga rod ano kasta. Ay, wang nga road Mare. Kapadasan ni Kabsat Sapay Amira nagbabasit, sa napaganagan dagiti tintay putot na drama. kanigiya. Kaasi mo, adag ija ubing. Ay, wun nga rod, Mare. Makipagladingit kami, Gia. Agyamanag, muna. Oh, adtoy. Tulong mi kan ka, Gia. Naimbagla a paggatang nyo iti kaninyo kadagiti anak mo. Agyamanag muna. Nagsaya at kalata kanya. Nga uri nagalas timpakpakitag kan ka. Pagkawanan ako magiya. Ana, lipata munday ta. Tinapatag, nakaamiris kan. Agyamanag. Diyak mo no kabalak na ito yung mapaspasa makita. Masya kadagiti anak ko. Agpatibkar ka. Malampasam to day ta, Gia. Sabay lang muna. Maragsakan nakta na amiris matlaang ni Gia ti madingay naramid na iti kalabas. Nagkidkid daw nga rodi ti pamakawan kat gapoy ti dayta na siya nakmatkan kwa na iso adjakon pinabayadan ti utang na kanyak tatulong kulatan kadakwada nga agiina. Naglabas ti tawan nagabrod ni Gia kat iniinot ang napapintas na ti biyagda nga agiina kat nagbalbaliwan ang naming pinsan. Katita adamatan dua nga anak mi iti asawak. Alakastan tugay mo mona. Alagagayam di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.
Pakasaritaan ni Kabsat Castro sa napudno anagan tintay drama ita. Dirman ng biyanang. Idikaw bubingak ag susukat tinobyak. Tano maumaak, sinaak, kat sumapula kadagos iti kasukat na. Kaslag sukat iti bado ti pamayak no agsukatak iti nobyak. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Nay, danggapwa manan si Ka Castro. Itiante kayim ko, nanang. Di ka pagpakada mo, nurumwar ka. Ala, wanen. Agpakada akto no sumaruno. Ay wan, imay ni Karil dito'y balay itay. Kaya't nakakano ang makasarita. Nag-message sakmat kang kuha na. Imbagak nga ag-break kamin. Apay nga imay pailahang dito'y balay. Ne, apay ngay. Naamiris ko asan gayam nga iso ti babae at type ko, nanang. At asap sa pulak iti may sa babaeng awan kan kuha na. Ay na, anak ko aya, manon ababa iti pinasangit mo. Apay aya kasta ka? Katanyat mabaling ko ngay. Alangan apilitek ti bagik amangayat iti jakmut ay ayaton. Kapay nga rod nga inaram mo ida, no sinaam mo lagayam. Kat agbaliw nga rudmut tirik na, nanang. Talaga akasta. Walang forever ako nada. Anyat araramidam, love. Madamati inanak, love. Kasangsangpot ko lang amin. Makabanog dag trabaho. Nodda ka lang ditoy. Saan ka apagtrabahuan? Anya? Juan Jasmine. No kadwa ka lang. Aramidin ka, senyorita. Di nakman bulaan. Ura niya piti ibagbagam. Saan ka mamatikan ka anya? Ne, mamati ka kaditagpay so ti ibagbagak. Nanamay to ti biyag mo no siyak ti pakiasawaam. Agpaiso. Juan kaano nga dawayam aya? Apay aya? Kaya't ka makita iti personal. Tapno makadwa kan mapagserbyan ka. Saan tapay ngamin ang nagkitkita iti personal ka? Umayak dita balayo. Ay, istrikto dagiti dadakkel ko. Saan aparikot dayta? Ag-check-in ta iti hotel no kayat mo. Sige, basta sikat makaamoy ti gastos. When love, syakbat at talaga kan. I-message na klaang no kaanong addawayam, Jasmine. Welcome to Jenna Almoida Drama. Asino man ang babaya kinasarita mi ti cellphone mo itay. Nangagkumat alab ti awag mo kan kwa na. Ni Jasmine de Jenanang. Nobyak. Baro man ang anobyam. Awan takas na tasinggilak mo't nanang. Awan pailat makalawas sipod nag-break kayo kan ni Karil. Itaadaman kasukanan. Kat talaga kastaan, nanang. Gagangay na. Talapig sa ngamin ti karisma to'y anak yo. Ay, di ka mabutang itikas tangar aramida. Anyat pagbut nga kumangay, nanang. Singgilak nga rod. Wen, ngam tunggal mang nobya ka pag sangitam mo't ida. Tano mauma ka sinaamlat ta nakaslawan ang yaman na. Kat pagpilpilyan nga rod, nanang. Collect and select the best. Kunana nga rod. Papanan nyo, Uncle? Alda na pati kapag nakita ka na kan. Panawan lak dito'y balay, Uncle. Sa nabali, Tamo mo tindar aramidam. Barukan. Urayam lang ang naapong mo. Kat mo saludsudan nak. Ibagam nga at the date mi itinobya kita. Anyang oras tawid mo ngay, Uncle? Jak agawid ita. Intun bigatan ti awid ko, Gino. Ay na. Nagpintas kan siksi kagayam iti personal, love. Thank you, love. Ay, Wen, anda ka di iserve da amakan dito eh. Ay, mabisinak mo't ngaminan. Saanak ngamin anangal daw. Adamot kit ti restaurant dito eh. Ngam, inda pa nga rod mga my love. Okay nga, Rod. Agpigur-gurak ngaminan itibisin ko. Love. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Amuyo, nanang. Nakitak ni Castro ijay ili itay. Adda kadwa na arimwar iti may sa hotel. Anya? Hotel? Una nang, adda ka holding hands na ababae. Ay, talaga nga rod nga damanen kasukat jay ex na anak ko. Un nga rod nanang, nagbiit ama kasapol day jay iti kasukat dagiti isinsina na a girlfriend na. Inlaklakay nan ti kinababaero na day jay. Un nga rod, kas jay nan sipod pay idi high school kami. Aging gaita, kas jay nalagta. Saan ama umuma?
Siyempre, saan ama uma ta iso sigurong tinakairwaman na. Itay pa nga uni ta cellphone mo, anak ko. Asino day taya? Ape adi mo sungbatan taawag mo. Makapasuron nga ro dito babae. Asino nga minday ta umawawag aya? Ni Jasmine, nanang. Ni, di mo gayam nubiam. Ape adi mo sungbatan ngay. Awan mo't napatag nga ibakakin ko na. I-block kunsan. Tapno di nak makuntakan. Apay man na nakasta ka aya. Anyaman ti kaguram di tanubi hamon, anak ko. Imbagak magyan ko nang ag-break kaming. Taapay manan. Nagloko kan. Nagbiit pala nagayan ayat kayo sinaam manan. Kas kadag iti nagbalin anubiak nanang. Awan kin ni Jasmine, si sapsapulag iti may sa babae. Anya nga minday tasap sa pulam aya. Basta, para kanyak laday jayan. At damot standard ko no maipapan iti babae, nanang. Apay nga may ka dito ipagtrab-trabaho Apay nga yung black nak. Pangaasim man, di ka manaktak. Amom amad lamat ti trabaho. Ado ti customer me dito restaurant. Apay nga yung black nak kunak. Pangaasim Jasmine, di ka agiskandalo ditoy. Di nak ibabain ditoy. Apay nga rin nga yung black nak. Kaya't mo tagwalaak ditoy. Pangaasim Jasmine, di ka mangibabain. Agsarita tanto numaminsan. Lepasig pa iti trabaho. Agawad kan, tagsarita tanto iti cellphone. Kasano makapagsarita tangay kat in black nak mat? Sige, tayaan black kan. Basta pumano ka na. Pangaasim. Hello, Jasmine. Nasaya at mata na kontak ka matlaangan. I-on mo ti video ti cellphone mo. Aday ta. Agbreak tan. Pangaasim ta palubusan na kon. Di kan ay ayatan. Di ka madanagan. Di ka pilitan no talaga di na kon kayat. Ngam andarumbang amamwam. Masikuga. Anya? Kat sana mabalin amamwan ti asawak ije abroad. Tinapasamak ka data. Maibalod ta no mamwan na. Asawa? Ada asawa mo OFW? One, kat sorry no inlibak ko ti kaddat asawa, Castro. Ngam quits talaan. Takas talat kalakanakan ka ti mangisina kanya. Anya? Makita mo tayo Positive to pregnancy test ko. Kita am ti ugad na. Dua ti ugad na. Positive. Nagbunga ti naramid tayo di nagkita ta. Kasano nga ro daytan? Katakbiram ti naramid mo Sinakon ti asawak tadatan tagdan na. Anya? Ay, sana? Di ka nga ro ay ayatulan. Kat kasano nga ro ti putot mo kanya kay. Ngam no talaga din akong kayat, sige, ayos lang. Basta mangtid kay ti kwarta. Itad mo ti gatad akidawag. Tano saan, ibagak iti asawak da ito'y. Kat siguradong ipabalod na ta. Kaya't mo ti may balod? Ha? Ay, sana? Manjak, Jasmine. Nukas ta nga ron, umanugot kay ti kondisyon ko. Ikan na kiti kwarta. Ta siya kung ti makamoy ti na ito problema. Kat jak to ikamat ti putot mo kanyak. Siyaktong ti makaam mo amang padakkel kan kwa na. No may pasngay ko, padakkelag. Basta mangtad kay ti kwarta nga ramatag para iti panagsikog, panaganak kan panagdakkel na. Apay, mano ayat ti ka sa pulam, Jasmine? 200,000. Anya? Nagdakkelan? Kurang pekit di kumanday ta Taado ti paggastusan ti ubing itan. Pumanawak kami nandito'y. Sinakon ti asawak. Ta sigurado matla din akong kayat. Iso nga ipanaw kung ti sikog ko. Mabalindag tower, Jasmine. Mabalin, basta saan unay adakkel. 100 kailangan. Ay, awa na, lugi ak. Ay, say, kurang, para iti anak mo ako na kuma. Nayunam iti uray 50k. Ag sinabat iti 150k. Ha? 140k. Ay, saan? Agpatinggal lang iti 150. Awan mo't kasta a kwartak. No kayat mo, hulugak iti binulan. Hulugak iti 20 mil. Ay, saan? Cash ti kayat ko. O sige, last price. 120k. 100k nga rudan, taila ko kunti motor ko. Sige, 100k lang aro din. Basta iti kabiitan na panahon ila akom itan. Tapno maala kunti kwarta, Castro. Apay, ayan tay motor mo, anak ko. Awam mo dita paraanganan.
Awanin nanang. Inlako kon. Tadda nang usarak iti kwarta. Nay, nangusaram nga ay. Basta, di yun amuin. Basta inlako kon. Awanan ba yun na dyan, babae? Nay, apay, anyat mapaspasamakan ka anak ko. Awanan ti kwartak nanang. Sayang ti 100 kaya kwartak. Ha? Naapay? Scammer mo't gayam na dyan, Jasmine. Kuna na kami na masikog. Ngamsaan mo't gayam. Scammer mo't gayam. Sigod ka no gayam mo nakasadyay taramid na. Ti agiskam ka na kiti lalaki. Kitaan nyo ato'y pusda dito. Apay, inikam aya iti kwarta. Una nanang, takunanang ron amasikog. Kanimbaga na pa'y nga asawa na. Kat binutbutang na. Nga ipulong na ita asawa na, tinaramid may. Kasi sigurado nga idarum na kami. Iso nagkid daw iti kwarta. Tapno iso ka nun ti makamoy ti dayta. Ngamjak laing pangarap. Scammer magayam. Daytan, ti kunkunakeng ka. Darasudos kan tumo ngamin. Anya nga ita, agsusukat tumo tinubyam. Ure di mo na amam mo armam adagos. Anya nga di nakatumpong kan itinang loko kang ka. Sayang si kwartak, nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Aon samot ka dom amang bagkat kadagita ginatgatang mo, Samantha. Adda ni nanang ko. Iso ti uru-urayak. Tineksak ngamin asabten nak dito'y kalsada. Bakit ni nanang mo, Samantha? Amang ano din na mabagkat daytan. Saan mo't unay anadagsan dayta, Castro? Tulungan ka laangan. Itulod ka ijabalayo. Tiksam ni nanang mo, taure di na kan sukunan. Ay saanan, Castro? Suplada kamot kanyak, Samantha. Among, nagpintas ka man. Pangaasim, Castro. Di nakpaglulukwan. Samantha, seryoso akan ka. Adun atawan tinapalabas. Manipod nagsina kami itinaudi anobyak. Nagbalbaliw akon. Kahit kung nga isimpati biyag ko. Iso ano kaya tanak? Agkasartan. Sorry, ngam awan sunggar adot-dot ko ken ka. Diyak kayat ti babaero apaki asawaan. Nagbalbaliw akon, Samantha. Ala, panawan nakit din dito eh. Tasumunga din ni nanang ko, Castro. Nanang, tulungan lakman kan Samantha. Gayam yung mati inana, nanang. Kursunadak ngamin. Ngam di na kano kaya ti makirelasyon iti babaero. Ibagayo man ang nagbalbaliw ako, nanang. Talaga nga awan manamnamam kan ni Samantha. Tangamin, adan nobyo na. Awan pa imot nakita ngayon kuyog na ija balayda. When tada ka no ija abroad dyan nobyo na. Nobyo na pa'y laang mat nanang. Aging kaasanda nagkasar. Adda pa'y namnamak. Urean niya ti aramidem, talagang awanon. Kinapudno na, dandan ikanon ti kasarda. Anya nga iti makunam ita, ing kasardan ni Samantha, anak ko. Nagsakit launay nanang. No kaano mo't anag seryoso ak. Sa anak mo't akayat ti babae akursunadak. Mangkita ka laangan ay ti sabali nga armam, anak ko. Mabuti nga kun ang makirelasyon iti jak am-am mo, nanang. Tikayat ko. Teka lugaran tayo, no karuban ho iso. Jak kayatan ti umadayo. Kasino kumangay ti balasang dito'y lugar tayo. Nakiasawa amin na, nagiti babalasang dito'y. Umay kami man iti apukok, Maray. Anay, da kayo magaya, Mare. Ay na, naglukmagmo day tapo mon. Ala, sumra kayo. Manubulan na daytan, Mare. Siyam abulanan Ay, nagbiitan niya. No kasta nagtrabaho man ni Samantha. Saan? Napannain lakad ti papeles na taaga broden. Alaan nila kay na ijay abroad, Maray. Ay, panawan da kang arudan Wen nga road, makapaikawa mo't, Maray. Nanang, apay akas jay? Kasjay nga. Apay atunggal umay dito'y balay ni nanaton niya.
Kat kasla pumimpintas akanayon iti panagkitak. Ha? Kasla ubeng. Kan kasla mat-atraka kenkwana. Ha? Di mo kunaan nga agayat kan ije kumarek, anak kaw. Diyaga mo nanang. Ngam kasla kastan samutan. Tatunggal makitak. Pumardas ti pitik ti pusok. Kan maragragsakan tunggal makitkitak. Anya? Ison samutan ti nakakita ak iti sapsapulak iti may sa ababae nanang. Adda amin kininanaton niya. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ala, alma, maray. Adda problema. Anya day tangay, mare. Apay ngay akas jay. Ar-ar mo nakmatan jay anak mo. Anya? Kat masurunak mo't iti bagay. Takas la pag-aayat kumot no armanak jay anak mo. Ha? Nabayagan ang nakaturog ti pusok no may papan iti asawa. Ngam ita, nariing man matan. Ay, jak amo kada kayo mare. No bilang tagkin naawatan kami. Kaya't nakaya ngagbalin ang manugang maray. Ay, jak amo kada kayo Da kayo ti mangadang dita. No anyat kayat di anak ko, kayat kumutan suportarak latan. Agyaman ak nga rod, ano kasta? Kababain man, ngam, awan pakibiyangak iti sawon ti tao. Basta surutek lata, tiyik ikistoy pusok, mare. Hello, anak ko! Hello, nanang. Pasensya no itala anak ang awagat. Busy ak namin iti trabaho ditoy. Kumusta kayon? Kastoy. Naragsakak, anak ko. Ha? Itala akas na kayo, ananang. Naidumduman sa tikinaragsak yu ita. Wan, anak ko. Ngamin, ay na, agayat manen to'y inamon. Anya? Ay di kay man mangrabak, nanang. Agpaiso ti ibagbaga, anak ko. Agayatak manen. Kat sapay kumata maawatan na. Sapay kumata magustuam tinobyo. Sino nga tinobyo yun? Ni Castro nga anak ni Kumarek nga Alma, anak ko. Anya, ay agdal na kay mananang. Tilay bagbagayo. Inarom nak ni Castro. Idida mo kunak numang lukluko. Ngam seryoso magayam sika. Iso nga inaklon kun Anya, ay di kay agar aramid nanang. Iso nga rod ajak inaklon idi ta babaero. Sigurado alukon na kay laday ta. Pagang angawan na kayo. Sinaan na kay tumula ang dayta. Saan? Siming putun. Nagbalbaliwan, anak ko. Tulagan mi kumangarodan ti kalay sami, anak ko. Kinapudno na, namin adon nga imyan dito'y balay, anak ko. Isuasapay kumata maawatan na. Di na kumagurguraan. Ay, kat, anya nga rod no kasta ti kayat yo. Basta no anyan to ti pagbanagan day ta relasyon nyo. Awan to kumati pagpabasulin nyo. No bilang taagladingit kayon to, nanang. Saan? Promise! Jak to agladingit apulos iti sidong ni Castro. Tanabayagan ang nagbalbaliw. Nasingput itan, anak ko. Anyat ko na ti anak mo ngay, Tonya. Awan maaramidan na Kunanamot ano anyat kayat kung aramidan, makaamuak ka noon. Madanagan ngamin, amangan ka nulukon naklaeng. Saan, Tonya? Nagbalbaliw akon. Saan ako nakas iti kalabas? Lumakaya kon. Isong agsingsing pet akon. Kaya't kun nga isimpati biyag ko. Ngam apay ngay asyak tikin ayat mo. Bakit ako? Si kamot lang amin ti mabalin ko nga arman dito lugar tayo, Tonya. Diyak ngamin kayatan ti umadayo. Tay kalugarak ti kayat ko. Ngam talaga siguro mat Adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Tonya.
Ay na, agyaman ak nga rod tasyak tinapilim Castro. Agyaman akmat takin ayat nak Tonya. I love you, Tonya. I love you too, Castro. Uray inauna nga dayo ti asawak kanyak, awan pagbabawyak, tangamin nasingpet kan nagagat, kan man nakaawat. Kat ita going strong lata ti pinatagmi, nga uray awan anak mi. Alakastan, tigayem mo, Castro. Alagagayam, di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat ka na kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Cubs at Basilia. Dirma ng biyanang. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag, nagtrabaho kas babaunan iti agduduma abalay. Kat istoryakan kakat napasamak iti naudya pa nagtrabaho kas babaunan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay, si kagayam ti baro ababaunan. Si kati may sukat ka ni Elsay. Wan manang. Ni, apay man tawam mo. Apay amanang kung kunam kanya. Ay kwa, 35 ko. Siga. Ni, agkatawanan ta magayam. Apay amanang kung kunam kanya. Ha? Ay, awagan kalat tangaruden itinagan mo. Dapat lang. Basilia, tinagan ko. Panagriknam sa magkaubing tarupam. Kaslanto pa'y bakitan kang amsyak. Ne, kita ma, ang mga nudi mo amutar aramidam dito, kababain kadagiti amuta. No siyak, nairuwamak itirigat. Iso ama siguradok akabaelak amin at trabaho ditoy. Ang mga no ababati pasensyam. Tapno ibagakkan ka anya, nalaka ang makaungot da sir kan madam. No adda da magustuhan nga aramid mo. Ay, kasta aya. Wen, iso nga isaganaam dayta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Si Mangput kamat gaya man malo. Kasangsangpet ko laeng, madam. Pasensya kan, adda ngamin napananmikin ni Seryo Itay. Nagmerienda ka din. Saanon, madam? Sa anak pa'y mo't amabisin. Basilia! Yes, madam! Mangisagana ka man iti merienda ni Malo. Itay pa'y gayam asim Mangput. Ngam apay adi mo pinagmerienda ngay. Ah? Ay kwa, di na ngamin kayat madam, di nan sa kayat di pansit kan tinapay. Ah, ni? Saan man madam kayat ko? Ngam nabsugak pa'y ngamin. Alan, Basilia, ingka mangisagana iti merienda ni Malo. Taamangan lumabain laeng. Anyamutan, padak ababaunan pagsirbyak. Anyat ko nam, Basilia? Ah, ay, kunak ma'am, anya ang merienda nga iti saganak. Anya ti kayat mo, Malo. Kumpurmino anya ti adda, madam. Sa anak mo't anaarte. Alamang kita kalatan iti mabalin mo nga idasar ijay, Basilia. Ay, yes, madam. Mabitla nga raw, tamang irwarak iti sandwich kan Diyos para iti padak ababaunan, madam. Kan pansit, kan macaroni salad. Tadanggayak man amangan, tapno saan amabain. Anya, madam. Ala, makaammo ka, Basilia. At dan sama lakad yo kan ni madam, sir. Mapan kami itayan ti kumare na. Anya gagaraan nyo jay ngay, sir. Income laag pasyar. Ay, no kasta, mabayagan kayo jay, sir. Alas 12 to siguro nga agawid kami. Ah, okay, sir. Agluto kayo latay iti pangaldawan nyo ken ni Malo. Wana, sir. Di kay agbisbisin, tapno maaramid yo dagiti trabaho yo. Ayun gayam, di gusan yung tuman da white, blacky ken brownie. Dalusan nyo matla ang tikulungan da. Wan, sir. Arigladaw. Matungpal amin, abilin nyo. Ni, apay ngay Basilia. Nakamatider kamatlat taditan amang buybuya kanyak ngagtrab-trabaho. Una ata kayat ko ang makitan husto mo lang tararamida, Malo. Anya? Ala, ituloy mo kay di tagmap tapno malpasan. Nay, dubliam iti day jabandan eh At dapay makikita arugi na. Nutulungan nak nga tangamin tapno mabibiit amalpas.
Ibasurak pa'y nga rod dagiti na orno nga basura. Panagbabasura itaya. Wen. Ala, ilapas mo tararamidam. Tanumalpas, isarunom ti kulungan dagiti aso. Uray siya kung timang digos kadakwada. Agawa amot ang mga numaurasan ka manen nga agi basura, kat nagasidag mo ti pagbasuraan. Wen ka di. Dinak man isuro malo. Nalipatam sa amatan, ngay mun unaak nga dayo ang nagtrabaho dito, hingam sika. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Malo! Ayan mo! Madam! Adda ni malo, Jerwar. Adda ka di paramid yung kang guana? Sukatan na kumati kortina iti silid mi. Ay, siya kunti mga ramid, madam. Uray tanalpas kunti trabaho. Alaman nga rod, tayblo a kortina ti isukat mo, wan? Wen, madam. Ay, anya pa'y ngay. Awanan da duma ngay paramid yaw. Day jelaan. Wan, day talaang. Madam, apay ka di. Ay ayabandak sa itay. Awan, tada ko maiparamid ko. Ngam nila kanon Basilya. Siya kunti mga ramid iti paramid ko man ni madam kan kamalaw. Ingka jayang. Pasensya kayon, madam. Adda nga mintay pinaaramid ni sir. Kat jak pa'y nalpas. Okay laang. Sana bale. Tani Basilya latan timang sukat iti kortina. Sige nga rod, madam. Pasip-sip mo daytoy amalo. Mayat ti posturam Kawan na talunis ita. Day off ko. Ayun anya. Kat papanam nga Sa dino pa'y kuma, agawidak Ah? Agan-anad ka nga rod iti panagawid mo Urayang mat ti day off mo Taiso mat ti panagawid mo, no kaya mo. Wen, okay lang kanyak. Agrobot ka katid, Basilya. Ay, wen madam, apay ka day? Agpili kayo pa'y dito'y sakbay nga agawid ka. Bag, lupot, sandal, kalkalugong. Itad ko kada kayo, tasaan kumatlaangan ama usar da kita. Ay, kurso na dakman day ta pink abag, madam. Kan nangisit a sandal. Ala, da kayo na adwa ti makam mo. Pagbingayan nyo latan, ibatik dito yan. Sige, panawan kayon. Oy, malo, di ka pala mga lala, tasyak ti umunang agpili. Di ka madanagan, tay batyang ka. Kukwam, tay pagpilyak. No kasta, addan kadwam ababaunan ije balay dagiti amaw, Basilya. Winanang, kalpasantiin na mabulan, addain nalada kasukat ni Elsie. Katapay nga rod ngay asan ka naragsak. Masurunak nga rod iti dayja amalo. Apay akasurun mo. Imbes sa maragsakan ka, tada katulungam ngagtrabaho. Adda nga madamotan kay nagaw ko kadagiti itid ni Madam agamgamit. Kitaan nyo Ada intad ni Madam Julina agamit kada kami. Imbes asulwak dagijay, saanan tadan kabingay ko. Anya? Saan lang nga day tananang? Amuyumot nga awan anak da sir kan Madam. Kahit anya ko maitan awan anak da. Di yung mabuybuya ay dagiti ipupos ti tataw iti social media. At dagiti amo amang ipatawid iti sanikwada kadagiti babaunanda nukas jeng awan anak da. Amom nga raw no sikat ti pang ipatawidan da iti dakkel abalay da. Dakkel ti posibilidad na akas tananang. Amuyumot, mano atawanan na nagserbi ak kadakwada kas babaunan. Ay, jak amukan ka Basilya. Nariga ti mang namnama. Iso asan aday ta ti panunutam. Ti di trabaho, ti pamaysam. Saan adag itatawtawid. No aday tadakan kagyamang ka. Hanggang no awan, agyaman kalata. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta nga iti trabaho mi jay bakit? Kumusta dagiti amom? Nasaya damot la ka day? Wen matlakay. Ti ko na ni Basilya iti karugrugik pailaang. Istrikto da kano. Ngam no palpaliiwak da sir kan Madam ita. Kasla saan matapod no. Nasaya at dangamin kada kami. Kitaam da gitoy. Inted ni Madam kanyak. Managparabor da gijay nga amo. Amangan mo't no pamadakis lang ti sausawang ti padam ababaunan. Jak amo alakay. Angam itian niya ko maaga po ngay nga aramidan na ti kasta. Amangan no damot dakis a motibo na.
Kuno saan? Ang mga no di nakayat nga agtrabaho ka ijay. Saan mat nga iso timang papasweldo kanya? Saan tayo nga amo ti kapanunutan na? Nang runakit na ko na mga dasabali anadlaw mo nga ugali na. Wen nga rod, no awan dagiti amo mi. Nakatugawlatan nga agbuy-buya iti TV no sumro. Nalaing pay nga agibaong. Apay, awan CCTV daya. Jak amo. Kasla awan mo. Kat agridam ka abakay. Di mo itulok abaon-baonin nakalatan di kadwam ababaonin. Basta siya, aramidak lata ti trabaho klakay. Uray ta nasing petmet damadam kanser kanya. Naglalang to dagiti nateng amulayo iti arubayan nyo, sir. Uray ni tatang ko, mahilig met dayjay nga agmulmula iti agduduma, sir. Kasta kami ngamin alalakay kan babakit. Kay-kayat mi, no aramidan mi. Madlaw ko nga rod, sir. Adot kwartayo, ngum nagagat kayo pa ilaang nga agmula-mula. Isumat ti exercise min akin ni madam yo. Narigat no day tala agil ila duwan no agboy-boya ti mar aramid. Kasla agsakit kami no awan mar aramid. Nasaya at data, sir. Adda pa ka kumikuman nyo. Adda pa'y presko anatin nyo. No nalawa kumapay ti arubayan akit nayunan mi kumatimulam eh. Mabalinin data, sir. Agmula kay tumanan ano maibus dagita. Sa bagay mo't kidi mga lakaman kidi itipitchay tamangigisa ka. Ayun, sir. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Oy, Malaw. Anyat nagsaritaan nyo kani Sir Ronel itay jarubayan. Dan sa may limlimod mon, Anya nga ilimlimod nga ibagbagamot, Basilya. agpapapansin kan samutan kan ni Sir. Wano, ang mga no daki di matan limod a relasyon nyo. Kat saan may nga amo kan ni Madam. Ay, agtanang ka, Basilya. Saan atila at atapom? Nadagsan day tanga akusasyon mo kanya. Amamat nga adda asawa mi kin ni sir. Kastat ibagam. Nagalas mo ti panagpampanunot mo, Basilya. Sa bagay, uray lakay ni Sir, aduk kwarta na. Uy, agtal na ka. Inton mangag ni Madam day tangay bagbagam. Anyang rin tinagsaritaan nyo ngay? Ti may papan iti mula da di taarubayan. Day jay laeng. Awanon da dumapay. Sigurado ka. Wanmat. Awan dakas nga intensyon ko anya. Imayak dito'y tapno ag trabaho. Saan atapno ag papansin iti amo. Amangan no si kamot kadda pa naggusto na kini sir. Ipaspasam lakan niya. Saan mo ta? Itan niya gapungay? Tarabitab ka mo, tilay bagbagam. Basilya! Malo! Umay kay man! Ah, ay sus, agay ayab ni Sir. Ay, ditakan! Ni, nagloko mo't day ta Basilyan. Imbati na kun. Imbes adwa kami nga ay ayaban dagiti amo mi. Agbati kayo dito'y balay. Ta ipakonfine ko ni Madam yo. Ha? Apay Sir, agan ano ni Madam? Maditirik na. Agkakapsot. Di pa'y makapangan. Ala, kalaat sa day ta ang panagsakit ni Madam sir. Wan nga rod. Da kayo ti makamo dito'y balay, Ay, un Sir, di kay madanagan. Saan mi abay-bay antoy balay? Bantayan mi anaymbag, agtrabaho kami, pakanon mi nagiti dingwan, dalusan mi ti intero abalay, kanuray nagiti balay ti dingwan nyo, dalusan mi. Ala nga rod. Ilugan yun dagiti gamit mi. Tamapan kami di ospital. Ay, nungay sumuro taklangan Sir, tapno da katulungan nyo di ospital. Saanen? Tamay sala ang timabalin nga agbantay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay, makapabanog tagbantay ito ospital. Makapuyat. No nabannog kayon Sir, siya kung timang bantay ka ni Madam. Okay lang ken ka. Ay, un Sir, kabailak mo, tapno saan ka amapuyatan. Alaman nga rod. Si kapay lang tagbantay itong rabi. Aginanaak man pa'y nga rod. Talong aldawan asika timang bambantay ken ni Madam yo. No kayat mo, agawid ka pa'y laeng tani malumot tagbantay. Tani, madlaw akurang titurog mo. Ay na, okay lang mat Sir, kabailak pa'y mat. Amangan no inton Sabado pa'y ngamin amakarwar ni Madam mo.
Di kay madanagan ta ka ba, sir? Di ore makatawang ko. Toy ayos lang. Makapuyat ti agyan ditoy, Basilya. Ay daw kailangan, sir. Pasat ti trabaho ko dahi. Takas kababaunan niyo. Sigurado ka. Agsasaruno mo ti panagsuyaab mo. Madlaw ang mapuypuyatan ka, Basilya. Ay, samot, sir. Map-map na kakto pa ititurog. Didak pa kadanagan. Ay. Kumusta ni Madam Basilia? Ni, aping adakat to'y malo. Day off ko nga min. Iso asarong karakmat ni Madam Kumusta nga iti amo ta? Kamayat asa si kaswork anay imbag. Nakaturog samot. Ka natural. Kikita man nakakidum, damagan pa lang no nakaturaw. Ne, adda ka mo't gaya malo. Wan Madam, taumay kayo kumustaan. Kanangyagak iti prutas aka ninyo. Presko a prutas dagita, taimpaw it nila kay ko. Aya, agyaman malo. Sip-sip talaga dahi ito ababaha eh. Mangukis ka man nga rod dita sa bata mga anak man. Ay, wan Madam. Ay, siya kun malo. Manwa sa bati o kisak, madam. May sa, duwawan o upat. May salaeng. Jak pa'y unay makapangan iti ato, Basilia. Apay, nagkapumanan na gito insang pamuanat na tangkan prutas, malo. Ijay lugar mi, Basilia. Mula nila kay ko. Imbes nga ilako yung tap na dakwar tayo. Agpa-impress ka mo kadagiti amo tamut, malo. Ha? Ni? Saan mo ta? Aglunam ka din. Nakadkadlaw. Kabisado ko nagita nga style. Mabasak titig-tig na iti may sa tao, malo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Dahito yan ti pinaalam anatangkan prutas, Basilia. Ni, dahi talaang, nagbasitan ngay. Kurang dahi Opat kailaang matijay. Sika, tay kadwa makatulong. Kanta agasawa nga amom. Masapul nga ado nga amang timated ko kadagiti amok nanang. Tagpakalaing di kadwa kababaw nun. Adda sip-sip-sip na. Anya? Naskan nga pabangluak mo't kadasar kan, madam. Jak ipalubos aday di amalo ti mairanod iti kinabak ng jilakay kan bakit. Intundum tang daw nanang. Ay na anak ko. Di mo pagintirisan ti saan mo ako kwa. Anak da ka aya dagita nga amom. Tapno si kanto ti pangipatawidan da iti sanikwada. Awam nga rod anak da nanang. Isong agsingsing putak. Tapno patawidan dak tumot iti sanikwada Ta sino kumatmang tawid ka dagitangay? Dagidya sa aso kas kada puspusa da. Jak amukan ka, Basilia. Di mo amo talaga ti maisuraw. Ronel Lakay, patarimaan tan sa jay old house ijay probinsya. Ta ijay tan nga agnaed. Ha? Apay, di mo kayatan dito syudad? Nauma akon dito'y syudad. Kaslaad-ad ang agsakitak dito'y. Marengrengak kadagiti ungur ti luglugan. Kastamutan kadagiti tattao iti ruar. Asok ti lugan kanda dumapay. Kayat ko ti agaliwaksay iti aw-away. Ti lubang ab iti presko nga angin. Kan naimbag ijay, taasidag ti baybay. Maya ti mapanagpag na pag na iti igid ti baybay. Mabang-aran ti riknak no kasjay lakay. Ay katadakin ka dahi ta, bakit? Kasanong arudan to'y balay ta dito eh. Mabalintamot nga ipaabang lakay. Saanan? Narigat yung paabang no saan mo ang mabantayan. Isu nga ilako talatan, bakit? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sino tinangiref itinateng? Apay ka di, madam? Di mo timbaga kada kayo. Asakbay nga irefyo, ikabilyo pa'y nga umuna iti plastik. Ay, wan. Ni malo tinangiref ka dagita, madam. Ay abang man ni malo dito'y. Ay, isanon, madam. Siyak tulangan ti mangibagakan kwa na. Amangan ngamin no ma-stress kayo, kanya pa ti mapasama kada kayo. I-plastic ko lat tadagitan, madam. Kan may sa, di na basta mapanawan tay kuko na iji garahe.
Apay kasta ka, Basilia. Nalaing ka nga agpabasol iti jakmet inaramid. Anya ti bagbagamot si Kamalo. Nangagko ti imbagbagam kin ni madam. Jak lang amin mapanawan ter aramidak itay kat. Umasidagak ko ma. Ay na, bye-bye am kadilat taday Yan Malo, si Kamat. Para day talaabanag, sakit ang tinakam mo. When angam dadadaalam mo ti reputasyon ko kin ni madam. Sipod nagtrabaho ak dito eh. Nadlaw ko nakagurgura na. Arsagid ka mga launay mat, Malo. Anya ti panggurgura am kanya. Sip-sip ka mga min. Ay nasaan ko nga ugali ti kasta. Si kasiguro tanakadkadlaw mo't talaga. Ni, apay nga ka sa tibagbagam. Ingka kaglaban, tagdalusak matan. Adula amin nga bagbagam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Mangisagana kay ti merienda, Basilia. Tadda sa nga ili no madamdama. Asidagda ka nun. Ha? Asino da, madam? Tay bayar ti balay kandaga. Ha? No kasta, ila ko yun to'y balayaw. Apay ngay, kasano kami ngayon, madam? Pasensya no saan mi ana ibaga ka na kayo. Nga magsagana kayon. Tapumanaw kayon dito'y apaman amagatang to'y balay. Kat papanan nyo ngayon, madam? Agnaad kami ni Jay probinsya. Diyak kayatan dito'y. Para kanyak, nataltalina ay ti agnaad ijay probinsya. Ay, Bala, ingka mangisaganan iti merienda, Basilia. ay, madam. Kahit pagtrabaho am nga ruditan, anak ko. Diyak mo na nang. Ay, di da pa'y nang tadmot iti bingay ko, iti naglakwanda, iti balayda. Ure basit la ko ma. Diyay mo la sweldo, tinted da. Ay nagloko kan. Iti anyaga po ngay bingayan da ka. Apay adaya gastos mo iti day dya abalay. Kat siyempre nabayaga man nagpay kadakwada. Apay, awalat may tadamata na separation count. Ay na, saanan aday tati panunutam. Makulkul la ta panunot mo iti kasta pampanunutam. Diyay man posible ti panunutam. Sana dagita imposible, Basilia. Di kalagbain iti kastangar aramidam. Basilia! Ni, si ka magayam day tamalo. Ay, nagmayat mo tabado ken sandal mon. Nagsisilap. Si kamot tilamadmadlaw mo. Pimintas ka matan malo. Gagangay na taparlor jay ayan ko. Adda ngamin parlor ko. Si kangay, anya trabahom itan. Ay, daytoy. Agi sor-sor-sor iti tinupig kas kadamais. Awam master kanin na trabaho. Isarak nakmamot iti parlor mo. Ha? Ay, apag iso. Agsapsapol kami iti para dalos ken para luto. Adda ngamin paglutuan mi ijay parlor. Ket ijay kamin amang mangan nukwa. Alam mga rod, malo. May maya mo lang, ijay ta saan na ka mainitan. O sige, ngam ne, bawal ti sip-sip ijay Uray siyak ti amom, jak kayat ti sip-sip. Ah, uwan malo. Promise, sana na maulit tinapasama kiti kalabas. Nagbalbaliwakon, malo. Inalanak nga rod ni Malo akatulungan da ije parlor na. Kat impakitak ti panagbalbaliw kon tadyak kaya ti mapukawan iti trabaho. Kat ita napintasan ti linangan mi adwa kat dita na panagnagak at talaga gayam anasingpat ni Malo tanaparabor kadag iti trabahador na. Alakastan, tagay mo, Basilia. Alagagayam, ditan tinagpatinggan da ita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manipod ka ni Kabsat Glenda sana pudno anagan. Dirma ng biyanang. At dabalo nga ikit ko. Kat iso ti pagtarayan to ipadramakan ka. Naturay launay ti ikit ko isong agmay may salaang tigayem na.
Dida kaya ti ugali na tapanagrik na ngamin isula ang ti husto ti aramid na. Rogyak nga rudan ti agsalaysay. Adakon, antipuling. Ay, nasaya at mat. Ala, sumrakan. Kunaklano di ka man matuloyan nga umay agbakasyon dito'y balay, Glenda. Kaumayak anti tay sungarod timbagak itinapan kayo di balay mi. Nasayat nga rod, tapno adakad kaduak dito'y balay. Tani, agmay-may sa aklat ta dito yan. Nagburing mat no awan kasarsarita. Makiasawa kay ngamin manan ante, tapno dakad kadwayo. Pagan anong ta asawa? Makaasawa aktupay la iti mamartek manan. Saanan? Kapilyan nyo ngamin awan bisyo na ante. Oho, saanan? At daayamat lalaki itang awan bisyo na. Kadalat tamat ado. Awan pa'y ngamin nakitak akasta. Amin mo't alalaki dito'y lugar mi kat awan limpyo. Pasig da amin nga Adulat ta tilimpyo alalaki ante. Kaya't yaw tay sapulan kayo di lugar mi. Ay saanan? Naimbag ano asyendero ta iso. Ngam no padamot la amamirmiraot. Saanan? Welcome to Jenna Almoida Drama. Ada magayam okasyon di tabalay ti karuba antipuling. Intay makipangan Iti anya aga po. Apay di da kay inawis? Nagawis da. Angam, pagan anok timapan. Kandi ka mapmapan Sapay amuda aka anakan ka. Kanya kumangay no ka kandak ante. Basta, kagurgurak nga minti ina ti ag-birthday. Anya? Ay, narigatan. Ang mga numapanta ijay kat laukan na iti makapasakit iti tiyan ti kanenta. Amumlaang aya. Apay, kastada aya ante. Katwan, nagalas ti ugali day ta pamilya. Isaram dagiti tawa ken ridaw. Tapno saan ta mangeg ti ariwawa dagiti atatao. Nasuro ka makabulan ko dito balayon ante. Ngam adanadlaw ko. Anya day ta Glenda. Awan sama apulos ti gayim yo. Ganda giti karo bayo ditoy. Kasla saan da kayo apagan ano. Likliklikan da kayon samat. Jak pa'y nakita kinasarita da kayo. Ay, saan ko nga ipatay no saan dak akasarita dagita atap tao. Kanadamot ni Kumarek a Janet aka-close ko. Iso tigayim ko. Isulaang. At least, sa dalatamay sa. Oray may salaang tigayim no napudno. Mayatan day jay. Ay sos, kasano day tuyan, maripuleng. Marabyantan nga agawed. Wan nga rod. At idugman ti pila dito'y paradaanan. Sapay addata dito'y kaudyan. Ay, manmano siguro tinagbiyahe ita, mare. Ay, sumurot ka kanyak. Ta itisango ti pagpilaan ta. Ay, madia. Ang mga noda may baga dagiti imo na nakapila. Apay ko mga gririda kat senior citizen tamat. Saan aya a priority dagiti kaskada tayo a senior citizen? Wana, ngam na saysaya at latamot magpila ta. Tapno maliklikan ti sana pagkikinaawatan. Kita am dagiti pada ta a senior ne Adada mo lay ti uday. Ay, awan talaga ang marabyan tano kasta. No siyak dito ya latan mare. Si kaano mapangkay di sangaw. Sige, makamu ka. Agdiretso akon iti sango, ta ijay ti pagpilaak. Di bale, kat priority mo't dagiti kaskada tayo a senior citizen. Padasan dati agreklamo, ta makangag da kanya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Mawato man dagito'y ginatgatang ko kaanakan. Ni, nagadumo dagitan ante. Awatom kit din tani, nagdagsan. Kaya ante Janet ngay. Di yun sama kaduan nagawid ante. Sigurado nga addapay ijay paradaan day jay kaanakan. Ha? Ni apay ngay. Saan kayo ang nagkuyog ang nagawid? Ka nagkuyog kayong marimwar? Nakabumbuntog tumo nga minday jay ako mari. Kurang iti diskarte. Ay ka inorayo kumamatan Kasano nga oraya ket atidog ti pila ijay paradaan. Nagdiretso ak ijay sango. Ta priority akmet. Ay ayabak jay kumarek. Ngam di na kayat. Iso a pinanawa kun Bagbaga man iikit mo, Glenda, na kaong. Ni, apay nanti puling, tata. Wala, takaslasan bakit itikas jengar aramiden na. Ha?
Anya tinaramid niya ya, tata? Kanayon apa importante. Bakbakitan apapaanawa. Naranaak ngamin ija historical man. Gumatgatang akpailaang ngam simingit kideng. Anya? Numaanawa, isupay ti makaungay. Senior citizen ka na iso a priority. Awan babain na kadagiti pada na a senior citizen. Senyorak bay, ngam sa anak akas jay. Nala, baybayan nyo tata tabagbagak tuman na auntie. Wan man na kaum, tama nga numakatumpong iti katapat na. Jak lamaw, demanding launay. Nanay. Apay ngay, anakigidan ka kada kami, matet. Ha? Adda ka di parikot, nana? Para lang kadagiti priority da ito a pedestrian lane. No da kayo nga ubing, aramatin nyo ti overpass. Masikugak, nana. Iso nga addamat siguro karbengak amag na ditoy. Masikog ka ngagpaiso, ngam napigsa ka pa'y mat. Di ta kay man laangan. Agpaiso nga tayo nadamag kumaray. Nadamag mo nga? Indarum kanumo ni Romel ti may sa akalugaran tayo. Ay, tagtatakaw ka no, dayjay. Saan lanam na minsan na tinakawan na eda? Anya ti tinakaw daaya. Dagiti mula ni Romel, Para day talaang indarum nan. Mula laang ti makagapo. Dila na asyanan, ijay tao. Ibabain da ti pada da atao iti kasjay nga aramiden da. Ne, apay ngay akas la kanunongam jay nagtakaw, maray. Madijay naramid na. Mula laang magayam ti tinakaw na. Nagbasit abanag. Basit man wano dakkel ti tinakaw na basol la taday jay. Tadakas dagtakaw, maray. Masapo la may kad iti pagnakman dagitang agtatakaw akalugaran. Tapno di dagruam. May mayat latamet ano napakumbabada. Be humble, kasjay. Be humble nga, mat. Kasano ko agpakumbaba ka, no iso lang nga iso aramidon dakengkan. Ore asino mat, Mauma no kasja ka na yon. Welcome to Jenna Almoida Drama. Apay ngamin nga indarum mo pa ilaang ida. Wan tanarigat damot akasar sarita, nana. Na, be humble latta kuma. Anya, tasak pa'y gati pangibagaan nyo iti kastan, nana. Wen, may mayat matla ang tinapakumbaba. No adda makabasol kada tayo, pakawanan tayo. Kasano kumakit kanayon mo't atak-takawon dadagiti mulak, nana. Alangan mo't nga agul uli makaklatan. Kaasi damot no indarum mo ida, maibaba indalakit di. Ay nanana, sa anak nga agdarom no makisarita da kumakanyak? Ayawan mon Romel, nangatula una yun ti purwam. Di mo ammo tagpakumbaba. Dakes ti kasta agalad ti may sa tao. Nasayaan nga ron tikas niya nga ramid da, nana. Kung sintyan nyo tikas jay, madimot tikas taa, nana. Di pa'y lamakarma no asino man tinang takaw iti bunga ti guyabanok. Apay, anyat pagtabtaba awam puleng. Nakitam no asino tinang takaw iti bunga ti guyabano me, kastreng. Ay, day tatidyak amaw. Kita di tapuon na. Ang mga nunat naglaeng. Itay paya sapsapula, kat awan mo't amakitak. Awanan bain kit di dagitang agtatakaw. Sino ay tinang takaw? Jak amu Wanaw, sikatin ang takaw. Agin dadamag kalaang tapno saan amadlaw. Ay, unay kamutan puleng. Di kamut bastag pabasulatan na. Sa anak ba't nagtatakaw? Ha? Maduktalak laang no asino tagtatakaw. Dakas kanya. Ay, kas iti ka na yun mo nga ibaga, mare. Bihambulatan Ha? Nay, nasapa ka mo't maray. At damiting tayo a senior citizen ita. Nay, aywan anya. Magpulis kan tagkuyog ta amapan makimiting. Umuna kalatan maray. Komporme no umayak wano saan. Apay nga Umay ka. Napatag ka no ti pagmimitingan tayo, maray. Umunakan. Pagpampanunotak no mapanak wano saan. Di mon sala kaya ti makikuyog kanya. Anay,
Saan matakasta? Amaray. Nakadkadlaw mo, maray. Di mo lang amin maidiritso kanyak. Ibain naksamot akakuyog. Ay, saan si Kamet? Adapay nga min araramidek. Sumaruno aktulatan, no kasano, maray. Glenda! Glenda! Ada ka! Apay ka di tata? Inkakitaan niya antem iti ayan da Susan balasan kaw. Ha? Apay, anyag na pasamag ka nante. Makiap-apa manayin. Anya? Anawag ida. Ngamsan damot ngagpanawa. Oh, na yan. Apay nga nagapada. Anya mga makagapon. Nyantim Nagado akurkuriktarin na. Ngam di namot makita dagiti bidot nga aramid na. Agawaam ti mapanijay. Tamang ano anya pa iti maaramid da iti tunggal may sa. Sakit awan dagiti kabala ni Susan. Ay, sige nga ron, tata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sana nasaya at tikas tangar aramidan nyo, auntie. Makiapa-apa kayo ki din. Di mo nga min amo ti husto anapasamak. Ilinlintag ko laang matimading aramid da. Ay, no apay mga minapakibibiyangan nyo tibiyag ti sabali a tao. Ay, auntie. Apay, bawal ti mangkorektar iti pada a tao. Dayta nga min ti paglaingan nyo, kat. Ti mangkorektar iti sabali a tao. Ngamno da kayo ti korektaran da. Nasakit tinakam yaw. Sasawumbat, Glenda. Pangaasiyo man, auntie. Agbalbaliw kayo man. Sana dayta makiap-apa ka nagpapaanawat ar aramidan nyo. Awan karbangam amang bagbaga kanyak. Takaanakan ka laang. Apay, anak kaya. Ha? Kan may sa, imay ka lang nagbakasyon dito'y balay ko, Glenda. Iso asika ti rumbang ang makisama kanyak. San asyak? Noon niya ti patakarak. Iso ti masurot. Nawatam. Ay, isugayam makagurgura da kayo nagiti kalugaran nyo. Takas ta magayam taramid yo. Nagado nga isyo yu dito lugar yu, auntie. Saan asyak ti adda isyo na? Isuda! Nay, apayan Glenda kaanakan. Agim impake kamutan. Ay, pumanawa kon dito, auntie. Nay, apay ngay. Agawid akon. Kunak nga umayak ag-relax dito eh. Ngamdya mo makarelax. Ma-stress akmat dito, auntie. Gapoy tararamidan nyo. Amangan kit din no iraman dakpe aguraan. Gapoy ti aramid nyo, takaanakan dakit nga rod. Kat, tanyat mabalin ko nga no panawan na kon. Total, nairuamak matan ngagmay-may sa. Ala, agawid ka no agawid ka, Glenda. Kumusta mo dya ka rubam anipuleng, kabsat ka streng? Ay, jaka mo Apay, saan mo ang makitkita ijay aya? Uray makita, saan kami ngagsarsarita? Agminmin nulagat kami lang no kwa. No di nakasao, jakmet kasao Manual dawan ajak nakita arimwar ijay balay dakat. Agkulkulong siguro tawan kakampinan dito lugar tayaw. Ay, may kawaak. Saan mo't asigod akas jay? Uray ado ti kaapa na kanayon arumwar. Ngamita di rumrumwaran. Jaka mo awan lat bibiyang ko kinkwana. Nakalukat mo ti tawa ti balay na itay. Jaka mo no aday-day. Ay sarong karamtuman Kita man ti kasasaad na. Amwam no apay asaan na rumrumwar. Apay asak ngay, sika at ako marim. Pagan alok kumatimapan mang sarsarong karkin kwa na. Never! Bakay, yag mo tataddo mga awit mo. Tanadagsin day ta. Nalagan mo lakay. Kabailak day toy. Nadagsin una yung taimot mo. Ha? Bakit? Ha? Anya day jay lakay? Ninanapuling samay. Ni, apay nga ta? Dumagas ta di ta balay na. Ang mga noan niya mo itong tinapasamak ng kuwana. Unman, amangan mo't no addama di ang mapaspasamak kan kwa na. Nana, apa yan? Anyat mapaspasamak kada kayo. Nasakit ti saka kanto'y sikok. Limtagdan. Ala, naan-anong kayo? Apay akastamat ng tasiko yo. Nakilumat tan. Natinagak ijay mangga. Taim muli
Taabugak kumadagitay abuos. Idi kuan pinagaambunan dakmeten. Iso ajak nakakapet. Takinagat-kagat dakon. Ay natinagak meten. Kabailak pa'y mati magnay di kalmaan. Ngamita, limtag meten di saka kanimak. Hala, apay ngay abinaybayan nyo nana. Nagpailot kayo kuman ah. Ay, tiyak kabailan di magna. Nasakit ti patong ko. Di saka kanto'y sikok. Ala, tatulungan ta kayo, nana. Welcome to Jenna Almoida Drama. Kumustan nga tirik nayo, ante? Nadamag ko tinapagtengyo iso nga mayak. Kastoy medyo pimipyamot ta nagpailot akon. Anyat inararamid yung amin aya. Imuli ak nga rod ijay mangga, ngam natin naga, gapo kadagi ijay nga abuos. Ay, naimbaglakit din tada ng tulong kada kayo akalugaran nyo. Wen, darumel kan matet, nangayab da itinangilot kanyak. Naimbag ata na saya at dagi at tao. Urekas kasano adalata magayang mga asi kada kayo. Wen nga rod kaanakan, mababainak nga rod. Pinababainak dagijay nga agasawa iti. Pinagsasawak ida iti saan anasayaat. Ngam itilikod ang dagita nga inararamid ko. Naaramid da pa'y latin ang tulong kanya. Iso ngagbalbaliw kayon, anti, tanimap-mapanan ti tawan. Manula tawan ti panagbiagyo dito'y lubungan. Diyo ap-apaan dagiti kalugaran nyo. Tano ada kasapulan nyo. Isuda matlaang ti makatulong kada kayo. Wan nga rood ka anakan. Di ka kumapay pumampanaw. Kaduan akpay Wan, anti. Kaduan kayo aginggat saan pa naimbagan dagita buluyong. Nay, pila man ang ti pasaheros. Wen puleng. Dituyak likodamon kastreng. Tanao di akmet. Nay, itaman pa ya di ka nagdiretso yung sango ti pila. Saanen, tamangan no apaendak dagiti agpilpil. Ha? Naudi akmet. Iso adituyak likod First come, first serve nga rod. San aya? Ha? Maikaw ka na kita nga ibagbagam puleng. Nagbaliw san ti aplaw ti angin. Saan lang at ti aplaw ti angin ti nagbaliw. Tauray siya, nagbalbaliw akon kastring. Ha? Iso apasensya kayon no anyaman ti naipakpakita kada kayo iti kalnabas. Mababainak unay kada kayo. Ha? Ne, agpay sumit lang at adagita nga ibagbagam puleng. Wen nga rod, no di ka mamati akit makaambo ka, awan maaramida. Kit nasaya at launay nga rod, ano kasta? Pakaragsakan mi akalugaram, nupudno ang nagbalbaliw kan, puleng. Wen kastring. Ay wen, numakalugan ta numadamdama, di kan agplete, ta iplityan kan kastring. Ha? Sana, ang dapat pagpletek. Basta iplityan kan, basit labahan nagdayta. Mare, agrubat ka, tayo makibirthday di takaroba. At da kano pa games da kadagiti senior. Tapada ta senior jag birthday. Ay, nikab sa Herald da ag birthday, saan? Wun, iso amapanta. Sige, umayak ta inawis nakmet. Sigod ajak mapandita balayda no adda okasyon. Ngabita, mapanakaw. Wun ipakita mo ti panagbalbaliw mon No ide kat di mo ti makilangan kadagiti kalugaran ta, surwam itan. Wen mare, katagyaman na kiti kanayon mo apanang bagbaga kanyak. Mala, mabiit lang nga ron ta agdiram usak mare, kan agsukatak. Hello auntie, nakawag kay Mat. Glenda ka anakan, umay kayo dito'y balay inton Sabado, ta birthday. Ha? Ay kawan Advance happy birthday, auntie! Agyaman nak, umay kayon to ayabam danan ang kantatang mo.
Wan, auntie. Sa paam to tatulungan nak ngagluto, wan. Areglado, auntie. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ala kakabsat, mangan kayo laeng. Ado, tinaluto ang makaan. Nene, itaman pa'y nagpapaskin ka dito balayo, Puling. Wan nga rod. Ado ti maikawakan ka ita, amare. Sigod ngamin nga awan makaadak dito balay mo. Italaeng. Wan manipod ita, nawaya ti asino man nga umay ditoy. Kun ado ti bunga dagiti mulak a papaya di tarubayan. Naluom da pa yun. Mga lakay to, tadyak kabailan nga ibuseng. Ay ka, wan, mare. Nakikak kay bunga ti lemon mo. Nagadumay. Mabalinti dumawat, Puling. Ay wala, mga lakay tulaang. Awan problema kabsat. Naimbaglakit din, tanagbalbaliwan ti ikit ko kat manipod din, sinursuranan tinakibagay kadagiti kalugaran na. Kat pasaray ag bakasyonak met iti balay na tamasya na kankwana, tawan kat nga rod kadkadwana. Alakastan, gayam mo, Glenda. Ala gagayam, di tanti nagpatingkan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless, ititunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Carol sa napud na nagan tintay drama Dirma ng Biyanang. Talo kami nga kakabsat. May isa lalaki kan dua kami ababay. Nakalpas kami amin iti panagadalmi nga mas kinay kayat mi tinagnegosyo. Napintas ti kita iti pagsapulan mi. Kat gaputad da kwarta mi, nagbalin kami abarayuboy iti maysa akabsat ko. Ngam no kasano ti kinabarayuboy mi iti buridak akabsat ko, isumat ti kinaimpad ti maysa pay akabsat mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay, panagbabayad man na iti silaw. Awampay lat may bayad. Naimbagpay kang kamari ruma. Tadadagiti anak yo a negosyante. At pagdawatam no kas nga 1 kwartayo nga gasawa. Jay doa nga anak ko, mangted dala no kay kayat da. Jay may sa ati binulan amang ted ni Jose, mare. Apay ngay ka agpapadadam nga awan asawa na. Saan kumatkit di nga obligaan dagiti anak mi amang ted iti kwarta kada kami, mare. Numangted da, pagyamanan may. Ngam no saan, awan problema kada kami. Tagbiag kami matlata nga oray kaskasano. Basta nagagat kang agmula-mula, tapno adda kanam, mayaten, mare. Sa bagay matkit di ang diferensya lat, tano adda anak ang makatulong mare. Siya ngamin ka awan anak ko. Awan lang arudan anak may tiday di asawak, nasapak paylaan na balumet. Wen nga rod mayat ko manunangampun ka idi anya. Kumaa, sayang nga rod. Ay, itag may maysa akon. Nawan paglakwak iti nateng amulak, awan kwartak. Apay, manot ka sa pulam aya, tapautangan ka, mare. At damot pa'y kwartak iti wallet ko. Ay alamang nga rod mare. Oray sa nga ribo laeng. Bayadak to numaluom tay mulak apin niya, tay lakok to. Welcome to Jenna Almoida Drama. Imbag man ta nasapa ka nagawid ita, Judy. Wen, tama ka ba nugmatag trabaho? Awan pa'y laang ni Josie. Sigurado nga ang overtime maninday jay manang. Dayjay mo't akabsat na. Overtime nga overtime. Parigatin na lat bagbagina. Isu nga ado ti kwartana, tanagagit nga ang overtime. No siya, jakla kayat ti kasjay. Parigatek kat ti bagik iti trabahon. Ngam agsakitak mat gapo iti sobra pa nagtrabaho. Di mo ma-enjoy ti kwartam no kasjay. Ngambili ba kini manang Josie, manang Carol? Uri awan ina na, napigsamot latta. No ita ngam inton agbaybayag, sigurado nga agsakit to day jay, Judy. Kat, kumusta mat nga ije parlor mo? Mayat latamat manang. Sika ngay, kumusta mat jay laundry shop mo?
Na-stressak nga rod itay. Tapasaway dagijay at trabahador ko. Apa iya? Naggiginad da nga rod nga agungunay. Amuda nga ado ti customer. Ngam nakabaybayag ti garawda. Talaga nga ado tagpalundri dyan niya. Taagmay-may sa daya laundry shop iti daya lugar. Una, iso aswerte, Judy. Aywan, ingkagdigos. Taadda pa pananta. Ha? Sa dino manang? Inta ag-relax. Ag nightlife tamanan? Una, ngam na KKB taadda mo trabaho taadwa. Kanya-kanyang bayad, O sige nga ron manang. Napanandaman ng Carol kan Judy, nanang. Wano, saan da pa si Mangpet? Nasapadakit di asim mangpet, ngam remwarda. Ni, napanandaman nun ngay. Katkas iti sigod, napandamanan nag-nightlife. Ay, haan yan dagi adwa. Di dala mo umumang ag night life. Nuwan nga rod anak ko. Siyak ti madandanagan iti kasjay ngar aramiden da. Marabrabyan da sumangsangpet. Sapay nakainom da pay nukwa. Kat natural tainuman ka nga rudi papapananda, nanang. Kanayon mimot abagbagaan kin ni tatang yu ida. Ngam awan dengdeng ganda. Di daki di urnungan ti kwartada. Imbes sa pag nightlife da, urnungan dagit di kuma. Ay, jakman amo kadagijay akakabsat mo. Di da kalatultuladen. Trabaho balay laeng ti ayan mo. Masayangan ak mga miniti oras ko, nanang. Kan gundawayak ti kinapigsak pa'y ngagtrabaho. Ngamnay, di mo abuswan unay ti bagim anak ko. Aginana kamot di kan sapay ag day off. Aginanak mo't ano kasya mapanak makimisa, nanang. Wan ngam kalpasan ti pan nakimisam, ag trabaho ka manen. Maburing ak nga rudmet, nawan araramidek, nanang. Remuar manen, dagita anak tabakan. Wan lakay, mapandamanen ag trabaho. Ini kan nakakadimot ni Josie iti kwartam. Wan, si kangay. Wen, ini kan nakmat. Naimbagpay da dyan nga anak tatasan anaimot. Saan damot kit di an naimot atalo? Tamang mangted damot amin iti kwarta kadata. Isu na laeng tagastador jay duwa nga anak ta. Idinto ta ni Josie na impud iti kwarta. Wen nga rod, isu nga ado ti itid na akwarta kadata, ngamdagi jay kakabsat na. Wen nga rod saan ngamin abarayo boy. Amo na asalimot-mutan ti kwarta apagbanbanugan na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne? Kabarbaro man ang ta cellphone mo manang. Wen Judy, tay baro a model da ito Kagat-gatang mula idinapan atawan ti cellphone mo. Nagbiit nga rod amapuno ti sigod a phone ko. Iso amay mayat da ito Taad-ado ti makargana. Kat, ayan ti sigod a cellphone mo nga Ila ako mon kanyak. Ay na, apay aday jay pailat gatangam. Mga lakamutin iti kastoy. Nangina. Mabalin mo't ti hulugan. Kan may sa, kabailam abayadan ti kastoy kangina ti cellphone. Saan ka lang amin nairwam agumat gatang iti nangina? Wan nga rod, no siyak, kontento ako ni tikastoy apon ko. Basta wan laki di dadail na. Ay nakakaiso na a single tayo pay laeng. Ipapas mo kit di ti aggatang kadagiti agkakapintas agamit. Tapno mapadasam mo't. Kaanon to pay ma-enjoy mo ti kwartam. Inton di kan makabaal. Kitaam ti sapatos ka. Nangina da ito Ngam, napintas. Natibker. Sikat ti brand na. Diyak maiturod ti gumatang iti kasta hangina. Ay na, maiturod mo. Padasam ka di ngamin. Numapadasam ti agusar kadagiti agkakangina agamit. Kay kayat munton. Anya? Iso agumatang kakit di mo ten iti agkakangina agamit. Di mo tultuladin ni manang mo a Josie. Apasig awaklas dagiti ususaran na. Pati cellphone na. Tay kadaanan mo't a cellphone day jay. Anyat serbiti kwarta no iduldulin mo latan. Usaran kit di Rumwar kayo ka din, manang Carol? Wan Josie, makigidan ka rumwar. Wen man, ta sa paag ti mapan ije pwesto.
Ado nga min tagsang putalako kita manang. Ay na, di ka pa'y lang amin gumatang itilugan mo, Josie. At damat kwartam. An-anuam ta kwartam ngay, or-orno ngam latan. Jak mo lang mo tagmaneho manang. Kutsurwam naglaka. Kitaan na, manulang aldaw ang nagsursuro amok adagosan. Ala, sana balit adanlugan mo manang. Makiluglugan aklatakan kan Kirmet ka talaga. Mala, mapantay nga rodan. Ayabamon ni Judy. Mangriko pa kung dito'y pwesto. Tani, naibusin lagi tilakok. Naimbaglaki din ta naibus na dagos tilakok kita anak natang. Makaawidak mo na masapa ita. Ni mo Judy. Hello Judy! Hello, Manang Josie. Ayan mo, ha? Mangriko pa kung dito'y pwesto. Apa iya? Hintay mang restaurant. At ka nung na-discover ni Manang Carol ana sa pangalan. Ay, da kayo latan. Agawid akong Judy. Umay ka kano ko na ni Manang Carol. Agkikibi tayo. Jak umay. Sigurado anang naman ang timabayadan ditan. Agluto akla nga na balay. San paminsan lang man, umay ka din. Ta itik autan tay ton dananang kintatang iti kalendang. Jak nga rud umay. O sige ta ni Mang Rikupak pa dito'y pwesto. Bye. Kirmet talaga day akabsat na. Di mo tultuladan ni Josie Judy. Ta saan mo ma-enjoy ti biyag mo no kas jay ti aramidem. Kanayon na nga rod nga iba ka kanyak nga agurno nga kanang iti kwartak manang. Kat pangusaram ko maiti urnungam akwarta. Uko pamlatan. Igatang mo iti masapsapol mo Gatangem ti kayat mo agatangen. Mangan ka iti kayat mo panganan. Wen Ay wen. Naala ko na di kalman di hulugan a cellphone ko manang. Nasayaat nga ron. Lugan ngay, di ka mangiruar? Ala, mabutay nga. Pagbutngam ko kat adamat income mo. Adamat paghulog mo. Ala, ang mga nudyak mabayadan. Mabayadam. Uray saan ngamin atay nginginaan launay ti alaem Uray tay katamtaman laeng. Apay, di na kaya natin ilugan iti kotse, manang. Saan? Ngam kayat ko nga rod maitulad ka kanyak adikotse matan. Ipakita tayo met kadagiti tattao akabailan tayo ti gumatang itilugan tayo nga uray hulugan laeng. Manang? Tano dalugan mo, makapan ka iti sa dino man akayat mo apapanan. Ay, wala niya. Agauting kami kadagiti barkada. Katoy, alaki din. Mangirwar ka tapno adda service mo. Ibagbagakin ni Josie, ngam di nakit din kayat. Hay masurunak, nagadon ti urnong na, ngam di na pa'y kisayan apulos. Kirmet talaga day je akabsat ta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Manipod at danlugan ni Judy nga anak ta. Kanayon nga awan dito'y balay bakit? Wan nga rod nagbalinbeten asursurando. Tila papapananan. Marabrabyan pa yun asumangsangpag. Dinurugan tumat ni Carol agumatang itilugan na. Ibagbaga na paikit dikin ni Josie ngam saan akayat ni Josie. Naiduma ni Josie kadagiti dua akakabsat na. Saan nagarbo day diyang anak ta? Naimped iti kwarta. Wan lakay. Ngam sabali ti pagawatan dagijay kakabsat na iti panagimimpod na. Ibagbagada nga imot. Ako ripot. Saan akinaimot ti kasjay? Naimped. Amun akailalaan ti pagbambanugan na. Kitam kat saan agumanatang iti gamit na. At dalakat usaran na mabalinan. Sana kas kada Carol ken Judy nga agsusukat ti cellphone, bado, bag, ken sapatos da. Wan nga rod nagadu ti sapatos da. Idinto ta ni Josie. Duduan sa laeng di pagsinsinukaten na sapatos na. Di pa kiti sapatos ano ka, agchinelas no kas di arumwar. Ay, no kasano ti kinagarbo da gijay dua. Isumot ti kinasimple ti kabsat daan ni Josie. Nagkapon nyo tatang.
Nagkukuyog kayon samot kada Diyos eh. Napan mi kinita di ginatang ni Josie adagana. Anya? Daga? Gimatang iti daga? Wen, napintas ti lokasyon na. Igid ti kalsada. Mayat day jay apagbisnisan lang to. Makita yu kat addamot gayam kwarta na. Nagkirmot, ngam gimatang maggayamon iti daga. Kas jay kit di ti mayat Amo na ti agimpad. Ay nasaan akin na impad ti kasjay tatang. Nudi kat kinaimot. Adda imot day jay nga anak yu. Pati bagina, imutan na. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kunak man no awan kwartam, nakagatang kamot gayamon iti dagam, Josie. Nairang ta talaga ti urnong ko para iti dayjay manang. No agsao ka, kasla awan makukwartam. Ngam adda magayam. Lugan ko maati ginatang mo. Saan ang talugan manang? Kunuray ta cellphone mo, nakadadaanan. Old model daytan, di mo pa'y masukatan. Kan pati dagiti badum, nabaybayagan dagita. Sukatamatan na. Gumatang ka iti barong. Mabalin pa'y mga usaran na gito'y manang. Sayang. No kayat mo, igatangan ka, tabayadam to kanya. Addaam mo ka paggatangan iti badbado kan sapsapatos. Natibker dagi jay. Ay, isanan manang. Inaktulag wagwag iti bado kon. Kan may sa, di mo amo ti type ko abado. Wow! Nagpipintas matgayam ti laklako na dito abadbado kan sapsapatos manang. Una, dito iti paggatgatangak iti kagawaak. Madapay bags dito ya. Aywan! Ala! Nagpipintas! Ngam! Nanginginamot manang. Kat, uray nang ata na pintas mo't. Original dagita. Di mo ka imutan ti bagim. Di mo tultuladan ni Josie, tanakirmot day jay. Apay, kaya't mo nga awagan da ka iti kirma, Jode. Manjak Kuyugan nakto nung madamdama, tainak gumatang iti camera ken laptop. Ha? Manan? Gumatang ka manan? Una, tadaanan dagitay sigud agamit kong. Gumatang kamot ano kayat mo? Dagitay napintas dagiti agajet. Uray nangina ta quality mo't. Kanhulugan mo't. Sige umapalakmat kan ka manang. Makapaawis ka man. Jude, kayat mo ti aktor ijay abroad. Ha? Ay, awan mo't passport ko manang. Kat mangala ka Mamin anumot lat mangala. Sige, kaya't ko manang. Kasta enjoy yung tibiyag mo. Babaan iti panagpaspasyar mo iti sabali a pagilyan, Jody. Tauray siya, kaya't kumit. Aw-awisan nak ngamin jay gayim ko kat. Anya din ang nagkumanang? Agturo kayo? Wan, di kan awisan, taamok matla adi mo kayat. Takirmot ka, imut, imimutam tabagim, awan serbi ti kwartam. Awan mo ngamin usam ko iti kakasta manang. Wan taimut ka, kirmot, kuripot. Ay kat, ala, sawan nyo latan ti kayo asawan manang. Basta amok iti bagik asa anak nga imot. Naimpedak laang. Parehas na mutla dayta. Talagakit di nga imot ka. Agum ka iti kwarta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Dakas ayat agbalin anaimpod nanang. Ala, bye-bye Jacobs at mo anak ko. Palabsam latan ti ibagbagana. Saan abale, takanayon kumot ida abagbagaan kini Judy. Ay, umanay lapang katkatawaan kun panguy-uyawan da kanyak ti kinaimpod ko nanang. Anya nga ti mabalin ko kat sa anak mo't abarayo buyakas kadakwada. Ala, di mon panunutin ti ibagbagana ken ka. Tapno saan nga agsakit tinakam mo anak ko. Pasensya am latan ni manang mo. Nagtur sa manandag ijay duwang anak mo ija abroad, Mare Roma. Nakaitak nga tipos da iti FB ka. Uwan, mare. Dual daw da ijayon. Adon na pagilyan, tinapnapanandaan niya. Naimbag pa dagijay nga anak mo, tamadlaw nga adot kwartada. Ay, di tamot nga rudon ti papapanan ti kwartada, mare. Katado sigurot ornong dan Extra money dala siguro Diyos usaranda nga agtutor.
Jak laam mo mare. Jak ngamin damdamagen no adda urnong dawon no awan. Ngamkit de, kanayon ko ida abagbagaan nga agurnong da para iti masakbayan da. Napintas ngamin tinegosyo dagiti anak mo, anya. Sapay la kumaa, tagnanayon akas jay mare. Ay, makapaapal ka talaga, Mare. Ngamin, napintas tibiyag dagiti anak mo. Ay na mare, di nakap-apalan. Tinapatag na salunat ka. Tano siya, salunat ti kapatgan kanyak. Tauray adot kwartam, no managsaksakit kamot, awan serbi na mare. Iso ati pudno a kinabaknang, ket tinapintas a salunat. Ken kinasaya at itipada a tao. Sa bagay matkit di, Mare. Wen, agpaiso ta ko naman. Bakit? Marigatan akmanan nga agangas. Ne, apay manan nga ikat adamot agas mo lakay. Daka mo, maulawak pa yan. Nakapsutak, bakit? Nasakit ti barokong ko. Kahit itaray da kalaangan ije ospital Awan kwarta, bakit? Kasaritak dagiti anak ta. Di da kamat siguro baybayan. Agpatulong ta kadakwada. Joding, ada kwartam dita. Awan nga rod manang. Gimata ngamin iti cellphone, hindi namin sa nakalman. Ay, oray siyak nga rod. Awan na bati ang kwarta. Kani, dakkel ti magastos para iti pan nakapaagas ni tatang. Ay, sika nga Josie, ada kwartam dita. Ala, di yun pa kadanagan ti magastos. Ta siya kung ti makamo, no talaga nga awang kwartayo, manang. Alaman nga rod Josie, naimbagkan ka taado ti urnong mo. Bumawi kaming to numaminsan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, anya sarsarmingam dito tenged mo. Itay ka pa dito sa ango ti sarming Ay, nasakit nga rod to'y nagtubo abukol dito'y tenged ko. Nasakit matan no agtilmunak. Ha? Aday nagtubo dita? Adda, dumakdakkel nga rod. Ison sapay ka ti igurgur-igur ko no daduma. Iso adya krimrim mo ra iti manungaal daw, tamad iti bagbagi. Ala, kitagpa-check up ka Jak pa'y mat nalako tay laptop ko. Ilaklakok tapno adda usarag. Sapay to kilat kwartak dito Buludon pelang Alaman nga rod tani, mabainak nga umutang kini Josie. Tamangan no adda maibagana. Kababain mo't kankwana. Pasensya kan, Jose. May nainayon nakpaya paggasgastusam. Di yu pagproblemaan day tatatang. Siya ti makaamo iti magastos para iti agas yu. Agyaman na kanak ko. Mababain akon kan ka. Basta tumarin yu adag iti resita ti doktor kada kayo, tapno daras ti panaging bagyo, tatang. Uwan, anak ko. Nanang, maopera ka no ko na ti doktor ko. Masapul ka no maikat ti bukol dito'y tenged ko. Anya, ay katagpa-opera ka no kasapulan anak ko. Ay, no agpa-opera jak makatrabaho iti mabayag. Ta siyempre, tanggadak to ti operasyon ko. Kat talaga akas ta Urayom ti panagimbag mo sa kaagtrabaho manon. Kanawan busbusak nga agpa-opera nanang. Apay, awan urnong mo Ay, awan nanang. Nagastos ko matan tinaglakwak kadagiti daduma akagawaak. Naisaldak pa yan jay lugan ko. Anya, kat kasano nga rodaytan. Sapay awan kwartami. Tani, agag-agas mat ti amayo. Oray mat ni Jody. Awan ka no kwarta na. Tabasit ka no matan ti matmatgadan na ije parlor na. Taadda ka nun kakompetensya na asalon. Kat ni Josie ngay, makisarita kan akan kwa na. Tatulungan na kapailaang. Mabainak nanang. Da kayon ati makisarita kan kwa na. Nalpasan ti operasyon mo, manang. Kumustan nga tiriknam? Nasakit ti sugat ko ating. Agyaman ako unay kan ka
Sikan tinang ibaklay iti amin ang nagastos iti ospital. Kat asino kumapit agtitinulong no saan ada tayo? May sa tayo nga rod a pamilya. Nagsaya at kaakabsat. Naimbaglakit din ta saan kaakas kada kami kin ni Jody Abarayuboy. No timulad ka kada kami. Awan ko man ti pangalaak iti gastusak. Amok ngamin asalimot-mutan ti pagbambanugak, manang. Sorry no imbagbagak idi akirmet. Kas kada imot ka ading ko. Pagbababawiyak day jay. Ala, lipatan mo day tamanang. Agpaimbag kakit di, tapno pumigsakan. Mababay naklaw na itikabsat ko tanayat lat tamang tultulong kada kami nga uray kas jay timbagbagami idikan kwa na. Imbagbagak ako ripot, ngam isumet gayam ti makatulong kada kami iti tiyempo a magipit kami. Apaman na nagimbagak, nagtrabaho akmanan kat manipod idin, sinalimot mutakon na naimbag ti matmat gadak, tadyak kaya tendagbalin a Barayuboy. Tanarigat ti mang namnamalatan iti tulong ti sabali a tao, no daytay maawanan. Alakastan, pigayem mo, Carol. Alagagayam, di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayemyo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless, iti tunggal maysa. Kapadasan man ni Cab sa trusing, sana po na nagantin tayo drama. Dirma ng biyanang. Ti pagtarayan, ti storya, kakayat ko pa'y drama kan kakat may papaniti ba kakabsat ko. Idi ka bubingan na awan na makinobyo. Nga may dibi makatan, sala nakalagip nga agpaaram. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Adda na banglo, ananang? Da kayo di na banglo? Nay, saan mag? Jak to pa'y nagdigos iti duwang aldaw. Nabanglo akit din. Kasino nga rod nga di na banglo? Jak amo Ay, ni Antim siguro, takalkalpas na nagdigos. Rumwarak pa, manang Roseng. Kaanakan sile. Nay, papanam kat nagpudot ti darang ti inay. Ay kwa, adala mapang kugatangan ijay ile. Mamalumanak siguro nga agawaid. Tagpasyarak B8. Sige, mapanakaon. Ni, nagseksimot ta ni Antimiling, nanang. Un nga rod, nakapalda iti medyo nakiting, kan naka-make up. Kan nakapinggol pa'y iti dua. Itaman pa'y akas diti postura ni Auntie, nanang. Ay katrip na siguro met at agpostura iti kasjay. Makapaikawa talaga ni Auntie, Ay, saan mo ta sigod nga minakas dyan, Auntie? Naglus siyang tupay nga agbadbado no kwa. Kat mayat masursurunan nga urnusan ti bagina, nang runak at balasang. No kaano abimakot, sana la masursuro tagdala, nanang. Idi pa'y kumaa. Ang adapay lang at plano na makiasawa mat. Ay na, di na kayat ti makiasawa day jayon. Nagbakbakit nga rod abalasang. No adda plano na, di pa'y lakuma. Iso ajak pa dyan, makiasawa pa'y ni Antem. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anyat si daan nyo, nanamiling. Madamdama akton amangan. Tulungan ka pa'y lang agiserve iti makan diti pakanan nyo, Ellen. Ala, nakababainan kada kayo, nana. Tunggal umay kayo dito'y. Tumultulong kayo nga agi-serve iti makan. Ay na, awam mo sabsabali. Agagayam tayo umat, Ellen. Aywan, ayan tay kabsa mo. Diyak mo makita dito pakanan niyo. Adda di tabalay, nana. Numaboring nga agistambay dito'y pakanan. Agawid di tabalay nga agbuya iti TV. Naimbag ano na nganan? Saan pa'y nga rod? Inakto ituludan iti kanen na no awan aramida. Ay, no kaya mo siya kundi mapan mangitulod iti kanan na di tabalayo, Ellen. Ha? Ala, saan nun? Kababain, nana. Di ka kadag babain. Takanayo na mga umay ditoy. Apay, di ka pala na iruam kanyak. Alayag mo ti kanan nanta itulod ko di tabalayo, Ellen.
Anyat ko Roro. Agbuy-buya iti TV, nana. Inyagan kay ti kanam. Matoy mangangkan. Danggayan kan amangan. Tay nalakmutan ti kana ditoy. Tapno da kasangom amangan. Agyamanak, nana. Sumrek ka, ah. Agyamanak. Ala, umay ka nga rodon tamangan tan Roro. Ingkag bugon. Sige, nana. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agsapsapulak nga rod iti katulungak ang mga sikaso kin ni Manong ko aruro, nana. Tapasaray busy akmet ngamin dito'y pakananok ko, ha. Apay, agpaasikaso pay laang. Ayan, imanong mo. Ay na, nana. Saan pa'y unay anaimbag ni Manong ko? Iso ama sapul ama katumar iti husto nga agas. Tanumaliwayan na ti agtumar, sumabali ti ugali na. Agad mabalinak met, Ellen. Bakantiak. Ha? Apay, kabailan nyo pa'y ayan, nana. Tay nga min sapsapulak kat tay makalaba, makadalos kan makaluto maten, ah. Kabaulak mo nga ramidan dagitakot. Syaklatan, Ellen. Kababain mo't, ah. Agpenpensyon kayo? Agkatulong kayo ki den? Ay na, saan mo't unay adakkel ti pensyon ko? Kanawa mararamida ki balay, makaburing. Sigurado kayo, nana? Wun ko na mo't danag mon aya. Agayam tanga road. Masyanak ngamin kan ka, friend. Iso akayat katulungan. Kaasi ka mo't. Awanan dagiti dadakkel yo katulungam kuma. Ang mga sikaso iti kabsat mo. Ay, wan nga rod, nana. Nasapa kami mat ngamin anauli lang nga agkabsat. Sakas jay pa'y tinapasamak kin ni Manong ko. Nala, sana balay. Taada akto na kadwam, Ellen. Nay, papanamiling. Apay nga agim impake ka. Ay, nasaya at tadakan manang. Agtrabaho akon. Agpaayak kas babaunan iji balay tigayim ko. Anya, apay pay laang. At damot pensyon mo. Kurang pay ayaday jay aparaken ka. Ay, maburing ak nga nararamidan na manang. Iso akayat ko tagtrabaho. Bakit kan, miling? Saanan ama sapul nga agbannog ka? Narigat ti kasta trabaho. Kabaulak, manang. Di na ka di pa kadanagan. Kumusta nga tamot na anti miling itayan ti trabaho na nanang? Di magaw-awi dan di ti balay. Makumikom kano iti trabaho na. Inawagak itay. Naimbag ano sana marigatan ijay? Saan mo't kano, tatultulungan ti gayem na kadagiti trabaho na. Nasingpet kano ti amo na, tagayem na kano ngamin. Aya? Imbes nga ginanan tabumakuten. Ngam kay kaya napailatag bannog. Ngarod ah? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Mala, umay kan, tagbado kan, Roro. Ha? Dinigos mo ni Manong, nana miling? Kapilitan at ay sumot ti kayat na. Anya? Ni, kabailang mati agdigos asiksi ka, Manong. Ay, nagloko mat ni Manong. Mala, baybay amlatan, Ellen. Pagustuhan talatan no anya ti kaya na. Tano di mo pagustuhan, sumabali mo ti jar na. Agpasugnod no kwa. Anyan? Ay, pasensya amon ti kabsat ko, nana. Wan, ayos laang kanyak dayta. Awan problema, Ellen. Ellen, agawid akmampay ije balay. Ay, katwan, anana. Nabayag mat nga agpay so adi kay nagaw-awi dun. Ang sumurot ka no ni Roro. Kaya nakanutag pa siya ije balay. Ha? Amang ano anya ti aramidan na ijay, nana. Siyak ti makamukan kwa na. Nasingpot mo't. Sigurado ka, Manong Roro? Sumurot ka kin ni Nana Miling? Wen, Ellen. Maalang rod, alaam ti agas mo, di mo liplipatan. Nanang,
Apa kas jay? Nagkaidamot daan ti kan jay lalaki akadwa na si Mangpit. Anya, ayanda. At daday jay silid ni auntie nanang. Kunana kabsat tibus na day chay. Nobyo nan samot. Apay ngayon nagabay da naturog iti kama na. Nobyo na nga tangag paiso. Wan! Nobyok ni Ruro, manang. Ha? Awam ba't siguro dakis na numakinobyo ak. Tabalasang akmet. Kan baroma ni Roro. Aya, kunak ano awanan planom ang makiasawa kabagis. At dagaya man, manang. Tanariga mo tagmay maysa. Kan kayat ko mapadasan tibiyag da asawa na ah. Ay kat adakan kaday ta miling. Ngam ubing mat nga adayo day di alalaki ngam sikat. Kanyak uma. Maya kede at apno adan to mga iwan kanyak into nakapsuta kon. Manang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Rumwartahan eh. Taintag palilang iji igid ti karayan. Sige, honey. Mabitlaeng atay sa ganak ti balon tawan. Agbalon tata na imas ti mangan iji igid ti karayan. Agdi gusta pa'y aglangoy ta. Ay kuwan day talaga yam. Mabitla nga rod isaganak dagiti balonan ta. Roro. Nanang, awan madlaw yung genobyo ni ante. Adda, saan unay amatagtagari sa laag sa uno kasarita ni Anting. Wang nga rod. Nasing pa nga taday jay. Katwan siguro Kaslapas pasuro mo ni ante. No niya tibaga ni ante, wan latan ti isungsungbat na. Surutan na amin nga ibaga ni ante kankwana. Wan ngam apay ngay amasapol nga ibaga na amin nga aramiden na. Apay, ubeng amasapol nga ibaga na amin nga aramiden jay nobyo na. Wan nga rod. Tao po! Tao po! Ni, anda tao nanang. Asino nga taday ta? Dito nga minti imbaga tinagdamagak abalay da na miling, manang. Aywan, ikit ko na ante miling. Apay, asino da ka di? Da kami ti akim balay iti pagtrab-trabahuan na, manang. Kat kabsat ko ti kadwa na anagawid. Kasta iya? Diyak ngamin makontak ti cellphone ni Nana Miling, kat madanaganak. Di damo lang ngamin agawidan iti kabsat ko. Kani, ang mga numaibos ti agas ni Manong Ruro. Basit lang ngamin jay binalundang agas na. No kasta, agag-agas jay kabsat yo, madam. Wala na, adda ngamin diferensya ti panunot jay kabsat ko. Anya! Aglimpyo mo't kit di no makatumar iti agas na. Ngam no maliwayan na ti agagas, isuday jay. Ag-wild no kwa, tila ar-aramiden na. Kasta iya? Apay ngayon nagkasdya ti kabsat yu, ma'am. Bigla mo't latan ang nagkasjay, idi naggapoy jay Manila, manang. Nagtrabaho ngaming idi ijay. Ngam idi nagawid, kasjay mo't tan. Mala, urayom nga rod idabiitan, ma'am. Tayawid munton jay kabsat mo. Taamangan no naibos nga agpayson ti agas na. Wen man, nana. Masapol amayawid ko itan ni manong ko. Pasensya, Ellen, ngam jakon agsubling agtrabaho iji balayaw. Anya? Mapan kami kumainton bigat iji balayaw, tao may ko ipakada ti saan ko na pa nagtrabaho. Ngam, imay ka magaya man. Ket alaano kasta ti kayat yun, nana. Awan maaramidak. Maawatan kayo. Taamok akasapulan nyo ti ina na. Ket nila nga rod manong ti kadwak nga agawid. Kunana mang agbati ka no dito'y Ellen. Ha? Anyat kuwaan na dito'y ngay. Roraw, si kanti mangibagakan ni ading mo. Dituya kun nga agnad, Ellen. Bantayan nak ni Miling. Anya? Ay sana mabalin. Kababain. Agpaasikaso kakit dito yan. Kababain. Agawid takit din, manong. Anjak, dituya kun nga agnad, Ellen. Jak kahit apanawan ni Miling. Anya? Wen, Ellen. Kan adapay rumbang ama-amwam.
Adda nga min nagkinaawatan mi kan ni Ruro ket plano min tagden na. Ha? Nagkinaawatan? Ay ayatak ni Miling ading. Kaya't kung asawaan ni Miling. Ay, por Diyos! Anya ka din day nga ibagbagayo na. Amo yung mat nga adda diferensya ti kabsat ko. Sigurado kayo, iti pangadeng yo? Wen, Ellen, limpyo mo ni Ruro. Wen angam no maliwayan na ti agas na kat sumabali ti garaw na. Ket saan na nga min aliw-liwayan tagtumar iti agas na. Manong, kabailam ayat ti agpamilya. Wen, di nakanumot baybayan ni Miling. Taripatuan na kano. Anya? Welcome to Jenna Almoida Drama. Kabagis, saan ko akontraan ti desisyon mo? No kayat mo pa'y ti makiasawa, suportaran da ka. Basta tay kumamo lalaki alimpyo ti pakiasawaam, ading ko. Saan aga po tagwapo kun ubing pa'y day di aruro, kat kaya temeten nga uray adda problema. Apay, anyat problema ayak ni Ruro ket nasing pamet manang. Wen, nasingpet no nakatumar. Ngem no saan ka no makatumar iti agas na, agbaliw ti ugali na, kuna ti kabsat na. Limpyo ni Ruro, awan sakina, saan abagtit? Nalimlimpyon sapay ngagpanunot ni Ruro ngamda kayo aman nakibiyang. Ha? Ita lang agayatak ngamlap dandakpay. Anya kayo maten? Di daklamawatanin manang. Ita lang mapadasak ti agayat kan payat. Ngam kontraan dakpay mat. Imbes sa suportaran dak kuma. Imbes sa maragsakan kayo takamawdyanan na at dan nobyok. Ngam sa amat. Ibagbagak laeng ti mabalin ama pasamak ading ko. Para mutlaeng ken ka ti pampanunutek. Nangruna ket bakit kan. Nakapsot kan. Hustown! Tauran niya pa'y ti bagbagayaw. Jakto sinaan ni Roro. Ngamnay, awan karbengan niya amang papanaw kada kami dito'y balay. Tabalay dagiti dadakkel ta na ito'y. Iso abalay tayo amin, manang. Nay, awan mo't mang papapanaw kun kamiling. Adaya. Kano nga'y papanawan da kaun, tadan ni Roro akadwak. Ay, ala, no talaga asaan ka apabagbagaan, makaammo ka nga road Miling. At least, naibagak ti side ko. Kat no bilang anyan to ti mapasamak iti masungad nga alaltaw. Awan to kumatipabpabasulam ading ko. Ta sa anak mo't anagkurang anang bagbagaken ka. Oh, adakan Miling. Ada nagatang mga agas ko. Ay, awan nga rod, Roro. Kasano day tuyang ngay. Nakasara nga min ti paggatangak ko maijay ili. Katay may sapi a paggatangan na ibus ka no ti istakda. Anya? Sapay saan ka anak katumar idi agsapa. Sa nabali. Okay aklat tamot. Awan mo't nagbaliw kanyak. Naimbaga na kon. Iso nga uradyak agtumar iti agasan, Miling. Ay sana mabalin Di mo isardeng tagtumar, Roro. Sa paang tanto nga ti mapan gumatang inton bigat. Kuyugan ka, Miling. Ket kumustan ti Riknam? Mayat mat. Awan mo't nasakit kanyak. Awan mo't nagbaliw. Okay laang, Miling. Awan problema. Balot! Pandesal! Siumay! Balot! Anya day chay. Balot! At daglakla ko iti balot iti kastoy nga oras. Tengat rabin Pandesal! Umay kaki din, umunag ta di tabalayan, Roro. Nakpay na lang ako dito balot. Nanang, bumangon ka dita. Ingkay tulungan niyan ang mga nawa itinubyo na. Ha? Apay, anyat mapaspasamak. Sumsumron sa dinubyo na. Saan sa kanong amin ang nakatumar iti agas ni Roro? Kini, kas di mutan, tila kukuanan. Aglaklako mutan iti balbalot, kas kada sumsumay nga ura mamalako na. Ay, dayto yun ti bagpagakot. Ala,
Kuyugan nak nga rod, anak ko. Tamapanta iti ayanda. Roro! Ang subli ka dito! Napananan nga himiling. Ay natin marayan. Sa pinagparta ka maray. Kuyugan nak mamanang kamaten tan Roro. Ay nabakbaketantan. Makamatan tapay aya. Nasakit titumeng kuno siya. Sile, si kaman timang kamak ka ni Roro. Darasam. Ay, nasakit ti pusong ko ante. Ang binula na ngamin. Kamuyo mo't nagbinula na kanayon nga sakit ti tiyang ko. Ay, naruraya! Ang subli ka dito! Roro! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ladingitak na namiling, ngamyawid ko ni manong ko. Napagtumar kun a Ellen, okay manan ni Roro. Saan nana? Masapol ayawid ko tani, delikado. Dandani na uram ti may sa abalay, gapukan ko na. Amangan no makadisgrasya ti kapsat ko, nana. Iso ama sangpol abantayak ana imbag. Promise. Jakon liwaya na pagtumaran ti kabsat mo, Ellen. Ladingitak at talaga. Ngam saan ama balin ama isina ti kapsat ko kanyak na namiling. Ha? Saan ngamin ama balin ang mga sawa ti kapsat ko. Takas jaykat nga rod ti kasasaad na. Ala, palupusa mo ni Ruro, kabagis. Agag-agas ni Ruro, kat masapul ang mabantayan anaimbag. Kan kanayon ti check up na. Iso ang masapol nga agnaid ijay balay. Pasensya kayo, nana. Ngam di tay ko man urayan adakdakas ti mapasamak. Basta yawid kon ti kapsat ko. Mayat kayo man, wano saan. Nanang, rimor niya ang timiling, mapan ka no di balay daruro. Talaga natangken ti ulo day jay nga antim. Anya paylat mapanakuen ijay. Mailiw siguro ka ni Ruro agsangsangit mo arimwar. Ay, una yun day jay nga antim. No kaano abim bakit, isumot ti panagbalin na asukim. Nay, asino ka? Sika, asino ka maet? Apeng ada ka diti balay da Ellen kan Ruro. Ulitagdak da Ellen, kapsat ko day dinanang da. Adda ka di masapul mo kadagiti ka anakak? Ay kwa, umayak lang ko maagpasyar. Kung nakamapanak di tapakanandang nakarikap mat. Wen, tanapan impa-check up ni Ellen ni Roro. Tasim rumanan, agwala-wala idirabi eh. Ay, kaasi nga rod Sumrak ka ba Ay wen, amamom dagiti ka anakak? Nobyok ni Roro, kabsat. Anya, nobyaw. Apay, di mo amaw nga da diferensya ti panunot di ka anakak. Amok, kabsat, ngam limpyo mo, no makatumar. Iso na lang ta, pinagsina na kami ni Ellen. Kontra ti relasyon may iti kabsat na, takas jay kanong amin ti kasasaad ni Roro. Kituan mat, agpaiso timbagan ni Ellen. Ay na, awan maganab mo kiniruraw. Agkonsumisyon ka laang no isot makagasat mo. Sapay agkabil no sumraw. Datalaangan ti agayan ayat no kayat mo. Ha? Balo akon adeng. Oray damo tapay lang agkita akit. Agaramakyan kan. Tamadlaw mat anasingput ka. Ken napintas ka. Agtal na ka man mo't, di na man rabakan kabsat. Saan man? Agpaiso ti bagbagak. Saklaangan ti ayatam. Saan kat aje ka anakak? Sakayam ni Benito. Sika, anyat nagan mo? Miling tinagan ko. Mala, sumrek ka, mileng. Ta ituloy taman ti agsarita di taunag. Umay ka, adeng. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Adda kan ka ba, guys? Manungal daw adi ka nagawawid dito'y balay. Napnapanam. Kan asino takadwam.
Ay, kwa. Darling ko, manang. Ni Benito. Ha? Naimbag nga oras mo, ipag. Ha? Kastamad. Ala, sumrag kayon. Manang, tulagan tayon ti panagkasarmi kan ni Benito, anya. Ha? Sigurado ka, Miling? Wen, manang. Di ka madanagan, ta nasingpet ka nagagat ni Benito. Kan kang runaan ti amin, awan diferensya ti panuno na. Limpyo ni Benito, manang. Idi damo medyo alangan na nakta ko naknukas matla iti ex ti kabsat ko ti may kadwa anobyo na. Nga ang bayat ti panaglabas ti aldaw na panagnakak ti kinasaya at natao. Nasingpet ti nagbalin abayaw ko ket kalpasan ti kasarda inyawidan ti bayaw ko ti kabsat ko iti lugar da. Ket nakitak no kasano ti kinaragsak ti kabsat ko iti sidong ti asawa na. Alakastan ti gayem mo Rusing. Alagagayam, di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tungkal maysa. Manipod ka ni Kabsat Maring saan na puno nagantin tayo drama, dirma ng biyanang. May sa ako na balo, kat adda anak ko. Kabalay mi iti anak ko ti amak. Inlaklakay ni tatang ko ti kinaar na, ba nagapakaungungtan na kanya. Tauray kasano ti panang bagbagami kan kuana, natangken latta ti ulo na. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Rumwarak man biit, Mary Apok. Papanan nyo manan. Ingkay man uminuman. Inton kwan na barbartek kay tuman asumang peten. Sa anak ama pan aginaw mapok. Inak lamaki karuba. Inak makis istorya kina kumpare kasator. Siguradwan nyo ama pan makiistorya ti aramiden nyo, apong. Wan. Danag mo na ya. Sa anak mo nga aglas-las tog, Mary. Ala, mapan kayo nga rudan. Ngam ne, may sa oras latpan nakiistoryayo alas 4 ita. Masapul ang makaawid kayo iti alas 5 dito'y balay. Wan. Promise. Nan, 150 man nga rod, Apok. Pangusaran nyo manan iti kwarta. Pag fishbowl kan paghalo-halok mat Apok. Mumay talaga do ti malabasan na lako dito daldalan. Ilibrik man di kumparek. Mabiit lang nga ron. Ni, adda kayo nanang. Yagyo taawit yung. Anya dagita anya. Dagitay ginatang ko anatang ijay istura. Dalusam man kit di taag dinengdeng nga kanak ko. Nanang. Ay na, makabanog mo timag na. Nay, ayan ni Lulom, awan mo't dito'y salas, nakaturog ka de. Ay na, urayek nga ron, tarimwar itay alas 4. Kat ni, agalas sa isen. Di yun nakita ijay istor. Damagagpay ay ano nakitak, awan mo't ijay. Ni, napanan naman nga tan ngay. Kuna na amapan lamaki istorya ijay balay datata sa tur. Ay, isuda nga rod atay nalabsak nga agkakatawa ijay balay damang sa tur. Anya? Madlaw ang nabartek da, tamadlaw iti panagkatkatawa da. Naglukumot da ijay nga apong atungon. Kuna na amapan lamaki istorya. Patpat siyamot da ijay alulom, kasla di mo ammo ti ugalin na. Ay, sige tain nakman surutan. Alang nga rod, inkapagawidan nun, tamangan numalabsan naman nun ti aginaw. Oh, ayan ni Lulom ngay, di mo matkadwa. Ay, awandan ijay balay datata sa turnanang. Rimwarda ka no. Anya, napananda. Nagpaili da ka numot. Adda ka no inarkilada at tricycle anang itulod kadakwada ijay ili. Anya, ay una yun dayjay nga apong mo.
Agpaanawa man ako nakon. Kakaiso na nga insardeng na tinaginom iti manunga aldaw. Naimbag man nga minon, iso ang makawayas manon, nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Bagarabi mapoko. Ha? Ada kadua kasi mangpas. Ne, apong mo asal sida. Nobya ka. Salsida, ane, iso ni Mary nga apo ko, anak ti anak ko. Ay, naimbagarabe, Mary. Kastamot kada kayo, Lola. Ala, sumrag kayo. Umay ka na, ane. Umunagtan. Kaya maturog na kindi na. Okay, honey. Puro Diyos. Ay, nay, nanagdag siyang talo. Pom, atong honey. Di naksapalan. Ay, diyan makaangos. Mere, apay, asino man jay insangpet ni Apong Mon. Di mo sapalan. Nubya na kanua. Asino man ang dayi abakit ngay. Nang siksik karudan naman na Jak amo ananang. Basta mabartok ni Apong, tila isang sangput na abakot. Adaman insangput na idin. Ngam kabigatan na. Nagsina damot laang. Ay, una yun day tanga Apong mo. Sapay ngumalaw ngaw day jay salas. Wan nga rod, bakit kin lakaydan? Ngam aggingin nantil dapay laang. Ala, tainak man anawaan ida. Di dala agbain. Apay, asino man ang tain sangput yun ay atatang. Nobiak maring anak ko. Ni Salsida. Salsida. Suti anak ko. Ina ni Mary. Hello, balasang ko. Ay na. Saan laada kayo tiin sangput ni tatang ko dito'y balay mi? Adu kayo. Anya? Hindi ko. Hapay ngayang sipat ka. Hanene. Kung na masyaklang ti babae, ti biyag mo. Karuan ma. Ex ko. Dagiday ibagbag ato'y anak ko. Si kamot ngamin. Mareng. San man ngamin. At sila ibagbagam kini Salsida. May mayat matla ang numaamuan na ti agpaiso, tatang. Wala. Ng ex ko na ginayan. Pas nga ron. Promise. Salsida. Si Kanti kaudyan nga yatak. Di ako nagayat kasi sa bali. I love you. Ay, dalay na makapakikimot na barbas mo. Ni, napananjay kadwayon ngay Apong. Awan mo dito'y balay. Nagawid na. Pinagawid ko. Dawan mo balay na dito. Ha? Ni, apay? Nagapa kayo? Saan? Basta. Pinagawid ko. Tabangan no sa pulan. Dagita apo ko na. Isungamente para awa-awer. Kadagita apo ko na. Ngam da kayo pay laang? Saanan? Imbrik ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Papanan nyo man ang tatang. Inruaryo man ang tabay kyawn. Inaklag pala ilang. Tanasakit ti ulok. Madamdama, sumangpot kay manan anabarbarta ka. Saan? Aginanak pa'y iti siya.
ta makadadaol iti salon at dayta. Siguraduan nyo lang, tatang. Tano di kay agpaanawa. Makaammo kayo iti biyagyo no agsakit kayo. Di da kay banbantayan ijay ospital no ma-ospital kayo. Kayat yaw? Wan, danag mo na ya. Agbarbaliw akaon. Nan, sa gagasot mo man anak kao. Apay mananti sa nga gasot. Adumot ti makan dito'y balay. No adda ka sa pulan nyo. Ibagayo ta siyak ti mapan gumatang. Kat pakit maniklang mo't anak ko. Pangpaswerte. Adtoy. Nay, agawid kay adagos Saan kumaanatang kanti ulo yo, tatang? Renee, adaimot ko abitamina ta. Ay sus, siyak ti maungtan agsiyat tayo tata. Ungtan ti anak kinapu ko yaw. Saan? Ilimot ta. Adapay kornek apulutan ta. Alang nga rod, makamu kayo tata. Ngamnay, jak kayo ti maungtan Wan, no daman bilang maungtan. Sakday ta. Saan asika, Rene? Kumusta, Salsida? Nay, apay nga da ka dito'y balay atong anyat gagaram. Kitsika, sino pa ko ma? Nag-break tang arudan, time break nak. Anya pa'y lat gagaram kanyak. Orno senta ka ti amin ka data, Salsida. Sore, no inbreak ka. Naamiris ko asan gaya marumbang asinaan ka. Tanarig at example, itikaskin ka, Salsida. Jak amukan ka. Di ka nagpasog no, darling. Sorry ka din. Pakawanan na kunwan. Urnusin ta ko man di amin ka data. Jak amukan ka. Nabarbartag ka mga minan. No amamla ko man no kasakit. Di pa nang isinamon kanyak. Tapno amom. Insang-sangit ko iti duwang aldaw. Di pa nang i-break mon kaniyak. Ha? Nasa kita nakiti husto atong. Sorry, Salsida. Nakulapan lang ti panunot ko. Iti day di agundaway. Pakawanan na ko ma. Sulit. Taktin ng kurangak. Promise. Pastikan man. Ang salita tanay magdarling. Nalanga road, sumrakan atong. Ala, tulukan na abang bagkat dito'y bisikleta. Salsida, darling. Tutulungan ka mo, tato. Nanang, adan ni Lolo. Kat nabarbartag manun. Kitain nyo. Ay, naglukon. Binaklay naman ti bisikleta nan. Nalandok nga raw. Kadwa namat manan jay bakit anobya na. Ay, ex na kunakuma. Apay man nga ta akadwanan. Ay, tsak amo iti daytang apong mo. Agkabaw sabutin. Agkakanatter aramiden nan. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nurumwar kayo dito'y balay. Limpyo kayo anak ka bisikleta. Ngam no sumangpot kayo, bakbaklayon yun ta bisikleta yo. Takasano, nabarbartag kay man ngaminan, tatang. Ay, tanyat kayat mo. Agbisikleta kada bartag. Kayat mo, ama disgrasya, anak ko. Anyat problema, maya maring.
Dayta kinaartek yu ti problema, tatang. Ibay-bay anak la ka day. Paglinglingayak la day. Tuyan. Aywan, kaduak gayam ni Salsida ano biyak. Kunak man, no nag-break kayon, ako na yo. Saan mo ta? Adala LQ umiiday. Sana ya, darling. Ay, walang balasak ko. Naurnos minti amin kada kami. Nag-break kami la iti sumagmamano nga aldaw ngam okay kami manon. Ay, poor Diyos. Nay, aldaw mo't gaya man. Nakaring kan, darling. Umay kantay timplan kan niti kapin. Ha? Apay, di ka pa'y nagawid, Salsida. Kung namangag na edakon diti balayaw. Imbagam idikalman. Ay, sus, kababay ni sa anak ko. Hindi si apo ko. Nuag naid ka dito'y balay, Salsida. Agawid kan. Tamangan no sa pulen da ka ide balayaw. Kat, itulod na ka. Ta sino kung nakmaijay balay ngay may dito hindi itulod nakmala nga gawid. Apay masapaw. Kabailam mo ti agawid na siksika. Sana ya. Wana nga kung namangag na edak dito yan. Ulbod ka talaga atong. Agawid ka kidin. Di kan sumanaw. Lipatong mundagi dyan ngayong bagbagak. Kat, sinanak manan, itatalimpyo kan. Wan, tanay, lakay kan baketan. Bayan tanday ta sa asawa dita. Oray ta napadasan tametan tibiyag dada asawa na. Abay, sika, kaya't mo pa'y ayatin makiasawa. Ala, agawid kan, katlipatan na kong Salsida. Aginanatakid din talakay kan baketan. Agpakpakaasi akman kan ka rin eh. Pangaasim man tadimon kuykuyugan ni apong ko nga uminom iti arak. Dayti man ti kon kunakon gad. Tunggal mabartek ni tata atong, siyak ti umayusungatan. Kat isumot ti mga awis kanyak nga uminom. Wan, nga manulat kwarta na nga ititid mi. No awisan na ka, mapan kamot. Aging gaan na yun ang tumatan ti inumin nyo nga arak. Ni apong mo ti bagbaga Mary, saan asya? Ay na, kanayon mi abagbagaan ni apong ko. Taawan nga rudeng-denggen na. Takas takay mo ngamin, kanayon nyo akuyugan nga aginom. Itinaudi apa na ginumin, pinilit nak. Diyak kumakayat, ngam nagpilit talaga. Awan na aramidak Basta inton maminsan, di mon kuyugan anyarin eh. Mabalin? Ngkatuan ilang mga klaangan no makitak ni apong mo. Ne, apay ang naliday kayo manan, apong Salsida. Apay manan aya. Dayjay nga atong manangalilaw talaga. Apay ngamin asimurot kayo manan kankwana aya. Kunak man nung nagsina kayon. Wan, nga minornos mi nga rod ti amin kada kami. Nagsuri kanyak. Pinakawan ko iso nagsindoblian kami. Katita, sininaanak manin. Awang matam mo ka basol ko kankwana. ay naapong, lab na kayo laday dyan no napartek. Ngam no limpyo sinaan na kayon, di na kay pagananon. Apog. Baybayan yung amin na day tao. Kan may sabak bakitan kayon. Ngam makinobyo kayo pelang amin, di kay lagbain. Kasapula mga rod matikad kadwamat. Nang rona no mapanak makimeeting iti senior. Tapno da kumamagkadkadwa ka magmag na jay kalsada kasjay. Ada kami mga pukuya pagpakuyugan nyo. Ay, baybayan nyo man ngamin day taboy boyfriend. Jak tupay makinobyo nga pukuyo,
Da kayong tulaki din, apong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anay ko, ay, nagsakit na sa akak. Marigata na ka magna. Maray nga na ka. Makita yo ti bunga ti panagbarbartek yo. Anay. Amuyo lang arudan ano pagsasarunwan yo ti aginom ket lumteg ti sakayo. Ngem natangken tumet ti ulo yo. Ay, diyak ka ginuman. Promise. Manjakon. Nagbalbaliw akaw. Kastaman ti ibagbagayon. Ngem no na imbagan kayon. Arak manen. Igatangan na kiti agas ko, anak ko. Diyak pa'y makaturugan. Gapoy tinakaro as sakit na. Sige, ngemlas dayto yun No aginom kayon tupay, di kay igat-gatanganen iti agas yaw no agsakit manen ti sakayo. Naawatan niya. Wan, promise, anak ko. Nay, naibusmet gayam ti sukan anak ko. Ingka man gumatang ijay istor, taadubwak jay ginatang ko amasida. Wana nang. Yag yun ti paggatang. Tasak ti mapan gumatang. Ni, apay, naimbaganan ta sa kayo, apong. Kabailan nyo matantimag na. Wana, napigsa di ginatang din nang mo nga agas ko. Mala, yag yun ti paggatang tanak gumatang iti soy kanso ka. Gumatang akmot lang amin iti lanak. Ta iapros ko man dito sa akak. So anayunam ti itid mo kanyak anak ko, wan. Alang nga rod, mabiit kay laeng agsubli kay adagos tatang. Oh, ayan ni apong mungay. Ay na, kitno awan tay bisikleta na nanang. Napan man nagbulak-bulday tiyayin Ay una yun day nga apong mo. Isumit la adita maura yun tasoy kanso kaagatangan na kuma. Hanggang sabali mo gaya mo tinapanan na. Amangan nunapan man simuk mun iti arak day tiyayin. Lakit di ananang. Talagan samit nga awanin pa nagbaliw ni apong nanang. Ay, jak amo iti dayjay nga apong mo. Agkabausan, iso anasulpeng. Di na amo ti sao. I love you, Salsida. I love you, Salsida. Siya nakmatla ay ayatan no nabartek ka atong. Ngam no nausawang kan, di nakpagan anon. Agawid tani day balay me, Salsida. Asawaan kan. Manjakon, kanayon nakmala sinaan. Basta, agawid tan. Ala, umay kan. Yawid ka na talaga, Salsida. Ay, Ayatan ka. Dak kaya tamapukaw kay tibiyagaw. Kailo ka una yan, Salsida. ay, di panubusan nagiti apo ko. Sakti makamo. Basta gawid sa niti balay may, Salsida. Minton kwan, pagawidan naktumanan no mausawang ka. Saan? Promise. Di ka pagawidan, Salsida. Welcome to Jenna Almoy the Drama. O atong, agring kan, aldawan, mangantayon, atong. Ha? Nay, kunak man no nagawid kan, Salsida. Bumangon ka kirin, tamangantayon, nakagaon damere. Agawid kan tao, no malpas ka mga na, Salsida. Ang mga no sa pulen da kay di balayaw. Ayawan tagawid! Ha? Nagkare ka di nakpagawidan? Dagdaramot ti karema? Ay, basta agawid Di ka. nakpagawidan ko nak. Diyak kagawid. Ay, Agtalinaadak lang ditoy. Sana si Kati masurod dita. Siyak! Atong! batam ti bike ko, Salsida. At dangaron pa pa na. Awan ti Romuar! Atong! Madrasam ti Romuar! Dapilayang ka! Ha? No idegat si Kati masursurot. Sanitan!
Sakitan ti masunod. Nga oray siya nakabumalay dito. Anya? Oh my God! Umunag ka dito balay! Batandak man salsida! Tapantalon ko! Danugon ka man! Sige! Pada samtimang dranog kanyak tay darom ka. Sana sakti karkarita ma. Amaw ka mapangkamanan na ginom. Isugawan ti rumwar! Anya! Tulungan dakman amang papanaw iti dahi abakat anak ko. Da kayo matinang panaed ken kuana ditoy. Basol yu ano di yu mapapanaw, tatang. Ay, imbagak lang aroden ngagsina kami. Ibantay na matang tibagi na kanyak. Madingamin tar aramiden nyo. No nabartag kayo, ay ayaten nyo. Ngam no saan kayo ang nakainom, sinaan nyo. Asinumot nga iti saan amauma iti kastangar aramiden nyo. Anak ko. Kan mayat kit di ano adda dito'y balay, tadda kadwami amang bantay kada kayo. Manipod nagnaid dito'y ni Nana Salcida, saan kayon anagin inom iti arak. Wana, tatanglan nakmaut na ko nakarumwarak. Dakkel akatulungan mi ni Nana Salceda amang bantay kada kayo, tatang. Isu adiyo papapanawag. Uray kasano ti panang papanaw ni tatang iti nobya na sana pimanaw daytoy, kat kagidan day ti panang bambantay na iti amak, tapno saan na rumwar amapan agbartek. Aging ganay ruwaman ti amak asan nga agbartek, kat gapo day ti strikta a nobya na. Ta saan na may libak, kabutang na ti nobya na, isungay ni dyan na nga rudan ti arak, ngambayat ti panaglabas ti aldaw, kalata nagsakit ti nobya na, aging kaapimusay. Kaya ti pagyamana, kore awanan ti nobya ti amak, saan na sinublyan ni tatang ti bisyo na nga arak, tasigun kan kwa na, napait kanon nga umunag, iti karabukob na. Katita adalatan dito'y balay ti amak, kat ore adda makita na nga agdudupong nga agiinom, saan na makisango daytoy. Alakastan, to'y gayam mo maring. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo manang biyana! Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Kapadasan man ni Kabsat husto sa napud na nagantin tay drama. Dear manang biyanang, may sa ako na senior citizen. Kat adabugbog to nga anak mi kan ni bakat. Idi balasang adadwang agar-aram kan kuhana. Agdumati kayat may iti asawak ngagbalin amanugang banag apag supsupyatan mi adwa. Rogyak nga ruden ti agsalaysay. Unay maday ta pa nagigop mo iti kapen, husto. Nagimas nga rod bakit? Mas mananam ko nga mintiyag kapay nung napigsa ti panagigop ko. Adda ka magayam dito'y papag. Itay pa asap-sapulan ka. Apay ayatina, honey. Hani nga mo, agraraman ka. Lakayan ka kundi hani. Kay man ano kumaaya, awan mo dakis na. Apay, dagiti laubeng ti adakarbangan na nga aginawag iti hanay. Uray mo't na tayo a senior citizen Nagbayag ng agsarsarita da din siya kunday di ahulyo. Di pa'y laagawid day di alalaki. Noon niya launay nga tati pagsarsaritaan da iti anak ta Kay baybayam agar-arim nga raw. Di mo lakayan ni din siya day jay. Tasinot kayat na. Day atitaw, apada nga agkud-kud-kud iti daga. Uray ata nagagat nga agtrabaho. Naglawan tupay di garden na. Nagadupay titarakan na anuang kan kalkalding. May sa kamit abakbakitan. Imbis at ipagnamayan ti anak mo ti panunutem, saan may takaslakayat mo nga agrigat daw. May maya mga dayaw ni Tito ata kalugaran tayaw. Ammo tayaw ti ugali na. Nasingput ka nagagat. Nadayaw pa'y abaro. Ngamday di ahulyo nga Di tayo pa'y kalugaran. Ijemot labangir nga ilit ayan na. Wala ngam di tama ammo ti pamilya na. Basta ni Julio ti kahit kung agbalin ang manugang. May mayat day jay tabak nang. Apay, di mo kayat nga agbalin to adon niya di anak ta.
Nanamay to tibiyag na no ni Julio ti pakiasawaan na. Diyak amukang ka. Kasano ko maama sigurado maabak ng deja lalaki, kadi mo maamam mo. Apay, di mo makita jalugan na. Bulsak kaya. Nginginain alugan ko naman. Agsusukat pa tilugan na nga umay mangaram kinidensya. Kahit sure ka nga raw, alugan na dagijay. Kitwin na. Iman maniho na nga raw, di ko ka na. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Patuloy nga raw din siya. Tanay, adang sapay aramidang. Alang arod Julio, katni, agyaman nakmanan kadagiti inted mo, Kabapainan, inton maminsan, di kan gumatang iti kumkumporme. Tunggal umay ka, at daawit mo amakmakan. Sapay agkakanginan sapay dagita. Ayos lang. Basit labanag dagita din siya. Basta parakin ka. Alang arod, mapankanta ni, kasla makatudtudo, nagalis ti dalan. Sige nga raw. Inton maminsan manay. Ay na. Nagnanaman ti sabaw na ito yung ikan. Aginayad ka mamutamangan si kahos daw. Kas kalamabisbisinan. Italang amin manay ngagsida tayo iti inalsiman nga ikan. Naibaglaki din. Tadaintid ni Julio anaimas asidain. Ti na mait-itid da di alalaki. Imbagak lang arudan asaan at tila it-itid na. Ngamangtid matlatta. Apay ay alapdam din siya. Kit regalo na nga rudmutkin ka. Kas jay at regalo. Pangkalahatan ti regalo na. Para ka na tayo amin. San la para kin ka? Talaga ananakim da di lalaki. Type ko na jay ngagbalin amanuga. No siya, saan ko atay tatang? Ay, agtal na ka man din siya. Anyat di mo pangayatan kin ko anakit baknang. Naparabor pa'y. Kanadamot itsura na. At dantupay kayong ingas ng artista. Nagwapo may. Basta saan ko atay. Awan riknakan ko na tatang. Ay. San anatangkin ti ulam? Nagadunga inintid na kingkan. Kalpasan na, bastidam. Apay, di ka mabaeng. No di na kaya at di mo pilitan, hustaw. Apay si kaya ti makiasawa, tape si katagpili ti pakiasawaan tanak ta. Weng, taamok a panunutin tinapintas a masakbayan ni Densya. Ulitak, Densya, saan anatangkin ti ulam? Tung palem ti kayat kaw. Ni Julio ti aklunem. Ta iso ti type kaw ngagbalin a manugang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Naimbang nga orasyon, nana. Ada ka din ni Densya? Nay, si ka magayam tito. Ala, sumrag ka barok. Agyaman na. Nakaturog sabat ni Densya bakay. Di mo disturbuan yung nakaturaw. Saan mat Kano kalkalpas na la nagdigaws. Mala, agtugaw ka pala ang barok Ayabak ni den siya ijay silid na. Anya tabit-bit mau, titaw? Ay kwa. Sibuyas kan bawang, tata. Nagapitak ngamin iti kalman, iti mulak a bawang kan sibuyas. Adu pa'y matlat sibuyas kinbawang may. Mapurga kami ay itikasta. Sana bale. Tasan abasta madadaal dagitoy, tata. Mabalin nyo nga istaken. Wingayam. Apay, awan pa imbagbaga ni Densya ken ka. Maipapan itigasat mo ken kwa na. Nasa una ngaming kanyak idinaminsan nga... Kalipay, tito. Saan din siya? Kasangsangpot ko lang. Kayat mo ti agkape, mang timpla ak tagkape taan niya. Ha? Sika din siya. Densya, itimplaan nakmiten iti kabek. Tatalo tayong agkape. Ha? Uwan, tatang. Ay na. Kay, agsaw kayo Di kayo ba't agsaw adwan. Densya, tito. Mangan ka iti tinapay, tito. Adoy, Agyaman hak din siya. Hustaw! Umay ka man dito. Anyat kuko am dito ya. Umay ka man taday paramid kaw. Ambong ngagkapkapi na tao. Disturbo ka mo dita, Tina. Basta umay ka dito. Dara suma. Weng, mabit lang. Umayang.
This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anya ka matin. Amom nga da bisita di anak mo. Implastar mo katag kapit isang wanandan. Kahit, anya ko ba? Mayat kit di tapno mabantaya kita. Kit maamuak lo anya't pagsaritaan da. Masapol ang mabantayak di anak ta, tanariga tayong. Ang mga nubulbulat singin da, kit mamati mo't adagusan di anak ta. Saan mo tamang bulbulat singla ang ni Tito? Diag nagan na ay ti Hulyo ti madlaw amang bulbulat sing. Ay saan? Napudno nga gayat day jay. Ni Julio ti kayat kung agbalin ang manugang. Ni Tito makanyak. May mayat ni Julio tabaknag. May maya ni Tito tanasing pag ka nagagat. Ananuam tagagad no agbisin mo ti buksay. No nagagat ka da kanam. Ay, basta. Ni Tito, di kaya kung agbalin na manugang. Basta ni Julio mat kanyak. Period! Naimbag nga oras yaw, tana. At nak manang. Ay, si kabagayam Julio. Sumrek ka ba raw? Nagyaman ang tana. Aywan, at nakarnit mo ang kanbakang insangput ka. Ay, naggimasin ngay. Naggimasin ngay sabaw. Ay, mabitlaan tata. Ag 5-5 right ti cellphone ka. Ang dawag ka. Hello? Wan, wasiingan nyo amay dagitilugan. Kan ibagam itibabaw na taagdalos anay pag ditabansyon ha. Taadda sa ngayilik no madamdama. Mapanak pa ngamin madamdama ija asyenda. Tayo nakitaan nagititrabahador injay. Oh, sige. Takayin ti makamo dita. Bye. Sino di kinasarita mga Julio baraw? Tayo may sama na driver ko tata. Di damot amo tararamidan da. Damagan da amin. Kat binilin ko lang arod idan. Imbagak na gitaramidan da. Ay, talaga nga raw. Abak nang ka, Julio. Nalipatak nga ron ngayon bati na giti susi tilugan ka. Isupay nga umitak. Ito. Nagadumit na kita asusain baraw. Pasipay ngiti tayo ito Kagudwalang na ito yung tata. Pangusaram nga iti ado-alugan mo, Julio. Naimbag numausar mo amin. Diyak nga ron mo usaran di daduma. Ngam no sinong to tagbalin ang katugangak. Itad kunto tayo may isa. Ha? Naggasat mo tagbalin ang katuganga mo. Mabitlang. Tayo nakayaban ni Densya. Tagsarita kayaw. Ta ipalutok mo tayo to insangput mo amasida. Julio baraw. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Aklo na mo ni Julio. Tagkasar kayo din siya. Manjak tatang. Di naksukirin na Ni Julio ti may bagay kan ka. Napintas to ti biyag mo no iso ti pakiasawam. Ni Tito ti ayayatek. Iso ti kayat ko nga aklunan tatang. Di nakman pagpungtutan. Ni Julio nga rin ti may bagay kan ka. Alala, in kakasaritan. Aklo na mitan. Kababain no parigatan pailain. Manjak tatang. Nita, idanon ko ti layat kuging kanusukirin makday. Kasarita mo na saan? Sige nga Rod, inaksang mo nun tatang. Ay, Ngamjak aklunan. Kasaritak laang. Ata, patuloy ka. Hindi nakmutla kluna ng tanak mo. bayam, takasaritak to barok. Di ka madanagan ha? Takabuteng nakday jay. Noan niya ti ibagak, tungpalin na. Ibagam nga ron nga klunan ako na atana. Tano aklunan nak, ikasar ko adagaws. Weng! Iti sumaruno ayo umaymaw. Ipasigurado kin ka nga aklunin na kan. Sige nga rad, tata. Mapana ka. Kaanong agsubli ka baraw? Inton maminsan nabigat siguro, tata. Ay kwa, jakpay ngamin na alat ay sweldo ka nagkarpentero. Mabalinti umutang pay laking ka. Uray 2,000 laang. Kano maalak ti sweldo, bayadan kan taw. Huston to nagsubli ka manin di taw. Ha? Katuwa na. Day talaga ayam, tata. Atoy, tata. Agyaman ako liyaw barok. Ngam numabalain, nayunam gayam jay 2,000. Ha? Manong kumamin ti utangam, tata? Jismel no adda. Ha? Ala, mabitlang raw. Tanim na Tay karim
iti pa nagsublay. Aklunan na kundi anak mo. No aklunan na. Jak pabayadan ti utangam kanyak. Ha? Agpaisaw? Wan. Nayunak pa ano kayat mo? Sige, sige. Ipasigurado nga aklunan na kanidin siya. Kaya't nakadayday. Agpakipot laeng. Papanamanan, hustaw. Hinak ba di jay kabangibang nga barangay? Nabayag mo't basitan adyak di may dayaw. Ing ka man makipalutan. Agtal na ka man. Kakaisula nagbalbaliw akon. Wala, nagbalbaliw ka iti sumagmamano lang nga aldaw. Ang amita subliam manan. Apay adaman nagutangam iti kwartan. Ibagam tagpay sunay. Kabay bayad ko la iti utang mo iti napanalawas. Awan. Adaya. Sige, sige. Mapana kon. Ay di ka gararamid hustaw. Sinaan ka no mapunwanak. Di ka kadimadanagan. Talagbalbaliw akon. Nasingpitain to asawam. Tito, itaray na kun. Ah, ne. Anya ka rin dito nga ibang bagam din siya. Basta itaray na kun. Tapno awanan makalakpad iti panaginayat ta. Apay, ada ka di problema? Saan ngamin nga amo ni tatang ko nga inaklon kan? Kat sigurado nga agungat dayjay numaamuan na dayta. Kan ipilit na adayjay ahulyo ti ang klonak. Ti pakiasawaak. Ah, anya? Yawid na kun iya balayong. Wano saan, pumanaw tan dito'y. Intaag lamang iti sabali a lugar. Numabalin, jak kahit ang mapasamang tigas na din siya. Tati kahit kung asawaan ka itinasaya at awagas, Mabutengak tito. Amangan no anya ti aramidan ti amak. di ka madanagan din siya. Siyak ti makaam mo. Kasaritak ti amam. Tay bagak ti maipapan ka data. Kan ibagak mo tang nga ikalay sa ka. Delikado tito. Sigurado nga agungat dayjay. Amangan no anya ti aramidan na. Awan mo ti maramitan na nubilang lang. Di kagbuteng. Tas siyak ti makaamugan ka, din siya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nay, at dalugan ang nagsardang iti batog anak ko. Ha? Lugan ni Julio nanang. Ibagayo nga awanak. Tarumwarak ijay ridaw ti kusina. Mapanak ijay balay datito. Malangarod, mapangkan. Tauray siyak. Diya malakayat ngagsarita kayo iti dayta a tao. Nagalas ti ugali na at dapang pangas na. Sige, mapanak ko nanang. Ag-text kayon tunupin manawan. Taagawid ak tumutan. Mangibabain da dyan ang anak mo, Tina. Apay nga inlamangan na ni Julio. Di na nga rod kayat ang makasarita. Mapilit mo nga rod no talaga adi na kayat. Konsentyambit nga man tararamidan na. Di lagbain kin Julio. Tila maisang sangput na dito'y balay a regalo na. Ngampaayan na lang. Ay, sana mabalay. Heh, Ay, apay nga may napilitam no talaga adi na kayat. saan nga iso ti masuraut? Siyak! Taamok tararamidag. Husto amin nga aramidag. Ayag tal na ka husto. Saan nagaputa husto tinagan mo ka husto maamin nga aramid mo. Ha? At daduma lang nga amang tipalpak nga aramid mo ngam tilimpyo. Isa di ka man kundi sao iti kasta. No di na kayat di mo pilitan. Tadan nobyo na, inaklon na ni Tito. Anya? Ay, di kaya gararamid. Inaklon na nga rodan. Dumanon da ka nun iti mabiit. Anya? Ay, sana mabalay. Mabalain, apay katasaanan. Di mo pa kibiyangan dyan nakta, tadan nakam na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Apay nga ito lang ay bagam day tatata. Nabayag mo't gaya man nga da nagkinawatan da iti day dyan anubyo na. Kwa, jak namin amo baraw. Kay bagbagalaing ni bakit ko kanyak. Inong-ongtak nga rod dyan anak kaw. Pasensya ka na, Julio. Jak mo't ngamin amo akas jay. Kat ala jak mo't mabaling nga ipilit ibagay. No talaga di nakayat. Kay kasano nga rod yung utang mo. At ang pagbayad mo. Ay, kwa, awan pa'y nga rod baraw. Mabalain nga inton umay abulan tayo tangak pa'y. Sana mabaling. Kasapula kong di niya kwarta. Wala talaga barok. Ngamno kayat mo. Umay ko ikarong agtrabaho iji balayaw. Anya? Sapisan ko kwarta day jay. Adda ko mapangigata kiti day jay. Siyak manan ti maungtan mo kastoy lang.
Ha? Ay, aking kwarta ay baraw. Alala, sumurot ka nga ron kanyak. Tasik ka ti makisarita kin ni madam. Ha? Sino ang madam? Basta sumurot ka kanyak. Di nakluklukwan, Julio. Ayan ti kwarta ko na. Dahito nga ron tao tinangala, madam. Damagan yung kinkwa na Awan pakibiyangak no asino man day tao. Basta sikat inang italkak iti kwarta. Iso asikat agsungbat iti daytoy. Tata, ibagayo man kin ni madam tagpaisaw. Nga inutang nyo ti kwarta. Naimbag nga oras yaw, madam. Weng, agpaisuti ko na ni Julio. At da inutang ko kinkwa na kwarta. 10,000 amin. Anya, kahit ayan ti bayad mo. Awan pa'y nga rod, madam. Ngam numabalain, yurnungak pa'y kuma. Taawan na talaga. Ha! Agpapada kayo amin. Sika, Julio. Namin anon alino kunak. Sa ita, kastoy manan tinaramid mo. Nagkuna ngamin nga ipautang mo dayjay kat paggatang iti materyales dayjay. Ha? Kandagi jay lugan at damanen gasgasdan. Dayta kat ti kagurguraken ka. Tabasta iruwar mo latan ti lugan at di mo pa'y ipakada kanyak. Sorry, madam. Sana na mauling. Madam, no kaya't yaw, ikarok dito iti utang kaw. Agtrabaho akada kayaw. Kabalampay ayat agtrabaho. Kabay lakpay, madam. Madama ti pan nakaramid ti may sabalay ko. Kayat mo ti agtrabaho ijay? Uwain, madam. Kaya't kaw, tapno maikarok ti utang kaw. Alang arod. Julio, kuyugam ta isurom dagiti aramiden na. Uwan, madam. Anya ti kayat asawon day ti Julio. Kunak man no si katibus ditoy. Saan? Kung kunak lang day dyan. Tapno aklunan na kumati anak mo. Hindi nakmo't kinayat ti loka. Anya, no kasta, trabahador ka lang ditoy. Wanta na. Bulastog kamot gayam, Julio. Kay, agpada talaga nga. Uray mo't siga, bulastog ka. Linastugan na. Kunam nga aklunan naktanak mo. Ngam saan mo't gayam. Hey, imbag nga rod ata di nakakinayat ti anak kao. Nailawan ko man iti bulastog akaskin ka. Nagado nga ibagbagam. Alakit din. Agtrabaho kan. Ikarom ti utang mo kini madam. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agkasar kamin kin ni Tito, tatang. Wen tata, kidawag ko man ti pamalubos yo. Tay kalay sa akong tanak yo. Hey, hey. Anyat makunam ngay hustaw. Wen ko namon Hey. Uwi na. Naimbag din. Tas sikati naklon ti anak ko, tito. Ha? No kasta, kayat yun ni Tito para kanyak, tatang. Uwi na, anak ko. Tanay, bulastog mo't gayam na dya, Julio. Naimbag din. Tas saan ka nailawan kinkwa na. Pangas day. Nga awan mo gayam ipangpakas na. Una na abak nang nga magtrabaho mo't lagayam iti balay ti amo na. Anya nga, di husto ti kunak. Nakadkadlaw mga minabulili kung dayja tao. Kat kasano, agkasar kami nga roden, tatang. Yala, makamu kayo, anak kaw. Adda kada kayo dayta. Ingkarok nga rod ti utang ko babaan ti panagtrabaho kiti construction, kaya't kaasin na nabayadak metlaeng ti utang ko. Kaya't gapo iti dadya napasamak, ado tinaamiris ko amadi nga inaramid ko. Nagpasisira pa iti silang tipirak, ken namati akadagos iti tao adyak matunay amam mo. Ti amok makaiskurak, ngam ti jak amo siyak matgayam tinamaysaan. Ket ita adandwa nga pukok iti anak ko, ket nagasat launay iti anak ko, ta nakatumpong iti nasingpat kan nagagat nga asawa. Alakastan, to'y gayim mo husto. Alagagayam, di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayamyo, Jenna Almoite. Dakalayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.
Kapadasan ni Kabsat Santi sa napud na nagantintay drama. Dirma ng biyanang. Ada anak ko nga da asawa na ngam gaputa kanayon ti panagapada kanayon mat nga gawid ti anak ko iti balay mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Naimbang nga orasyo, tatang. Tatang. Ha? Nay, apay, anyat sang-sangitam lora anak ko. Kan, apay na kita nagdatakil abag. Malala, sumrek kayo man pay. Agyaman kami, tatang. Apay, anyat sang-sangitan to'y anak ko nga'y, garay. Tangay saan kami mutin nga kinkinawatan ni tanakyo. Nasaysaya at lang agsina kami. Sakbay nga aglinnawan kami, tatang. Iso nga umay ko isublian na saya at nilori kada kayo. Lore, pudno ay ang agsina kayo, dito'y barumbado nga asawam. Huwag tatang. Diyak kumapay kayat nga agsina kami nga may sumitag pilit. Iso tinang yimpaki kadagiti kawusmi iti apo ko yo. Makauma nga minang ti kanayon a panagapat, alori. Kanayon kang agimon. Kat awan mo't mading aramid ko. Awang nga. Sa anak nga gimon awan rason. Mala, husto daytan. Ala, pumano kan gare. Nung nauma kan itanak ko, nakarkaro pa'y anauma akin kan amanugang ko. Tatang, urnusin tayo kumatinagbatan mi kanigari. Diyak kayat ngagsina kami. Di nakalangarod pagan anon, ipilit mo pa'y latibagim kan kwa na. Nusina ko na, sinabon. Mala, manganan lore. Usto daytan na pa nagluluam. Itay ka pala alwa-alwa. Iro nga ab mo nga Tapno maminsan ang mairwar mo ti sakit ti barukong mau. ala, magan ka pa'y. Ituloy mo to no madamdama ti panagluam. Tanay, lumamiison ti makan. Sa anak ka mabisin, tatang. Kit no agsakit ka, di nakarakaron a problema. Asinot mga iwan itanak mo no agsakit ka. Asinot agtrabaho para keng kuana. Alangan ada kami kininanang mo. Kat amumot abakit kinlakay kamay. Tatang. Iso masapul nga agbaling ka anatibker. Di ka pa idagal ka dagiti pagdaldalanam italore. Mala, mangan kan. Pilitem ti mangan ure basit laeng. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kaasimot ti anak talakay. Nakalidlid ay latan. Maikulkulang akan ayon. Kat anusan na ati kastama paspasamak ken kuana. Tanaki asawa mo't ngamin adagos ide. Imbagak lang nga rod ide nga agtrabaho pa'y nga umuna. Sa makiasawa, ngam inununa na mo't ti asawa. Ay, Sa ita, nagsinadamot laeng. kaasi ti apo ko ta. Awan madakkelan ang ama. Kat siya kun at agbalin nga amana. Di da nga rod kayat ti anaktan, ipilit na kitdain. No sina ti kayat na, palugudan ta. Ngam, masapol nga itid na ti pagribangan na iti putot na. Di dan samot nagsaritaan iti anak taday ta. Payabak to dito'y balay. Diyak kayat ti mapan iti balay da. Ta dito iti pagsasaritaan tayo. Maipapan iti sustento ti apo ko taken kwa na. Bakit? Papayaban nak ti ama ni Lori di balay da, nanang. Apay ka now. No isot ada kasapulan na di isot umay dito'y balay. Adda ka no pagsasaritaan, may papan ka no iti apo ko yo. Sumurutak ka day, garay. Saan siguro, nanang? Sana balay, kabailak na ito. Diyak kaya't ama iraman kayo ang ma-stress iti pagdaldalanak ita iti pamilya. Ay sumurutak langan, tapno amok mait, no anyat pagsaritaan niyaw, anak ko. Ala, agtugaw kayo, gare. Magyaman kami, tatang. Pinayaban ka taadda na lipatam. Kasanugayam ti sustento ti anak yo kin ni Lore. Masapol nga ited mo ti pagrebengam nga amana. Tamumot nga wan trabaho ni Lore. Wen, tatang. Ited ko ti sustento ti anak ko. Kasano ti panangted mo? Linawas, wano? Excuse me. Binulan ati panangtad na iti sustento ta binulan malat swildo na. Apay, san akin sinas kin katapusan na ya? Binulan nga rod lang ti swildo na. Sika ti kasarsaritak, gare.
Sige, mangtedak iti kinsinas katapusan, tatang. Manaw ti itid mo, masapul ang nalawag amin asaritaan tayaw. Kan masapul ano anyat nagsaritaan, tung palam, garay. Wain, tatang. Panagkudak. Nasaysayat siguro no mapantayo jay barangay hall. Tay jay ti pagsasaritaan tayaw. Saan na dito'y balayaw, abalayan? Saan na masapol? Dito'y tayo latan, takababain no mapantay pelay jay. Basta tung palan nyo titulagan, tapno awan rumswa a problema. Rumuarak pa'y nanang, tatang. Inakagsapul iti trabaho. Anya trabaho ti sapulem ngay anak ko. Kompormin ano anyat bakante, tatang. Agan-anad ka iti iruruar mo, Lore. Ano usam ti agtrabaho para iti anak mo? Uwan nanang. Apay, talaga nga taasaanan ang maurnos ti amin kada kayo iti asawa, manakaw. Mangnamnama aklat taa ama ornos tumalaang nanang. Jak mapukawan iti namnama. Di ka unay mangnamnama anak ko. Tanarigat ti mapaay. Panagriknak kami iti day agari kat kaslaawanan plano na amang urnos iti amin kada kayo. Iso alipate mo. Jaylatan sustento ti anak mo ti kamatem kenkwana, anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, nanakarpya. Nasaya at tanasabat ka dito, Ili. Apay, asino di nakita ka akadwa ni Gary nga anak mo? Napintas mo't abalasang? Ah, kaano mata nakita mare? Idi na minsan akalman, kakibkibin na mo't nana. Ay, kwa. Apay, nakasapol adagosan iti sa baling asawa na nana. Ay, wang nga rod. Nang isang pagkit din iti nubyan ay di balay. Kuna nga oray saan ko man ang mga asawa na madamay sang penan. Aya, kasinsin na dapay lang kinilore. Ada-adagos kasukat na, ay nagpardas mo't nana. Awang mabalin ko Kasta mo ti kaya na. Binagbaga mo. Nga mawamadanggan na. Tata Sante, naimbag tanadanon kayo dito'y balayaw. Adda baro adamag. Anya day tamare. Adamag gaya man baro nga asawa ni Garay. Anya? Kunak tupay kahit. Hustok ti atap ko. Iso akas jay lakalaka na ti panangisina ng iti anak ko. Taadang agpay sa babae na. Sigod siguron a babae na day jay. Diyak mo atata, nakitak ngamin idaan nagkuyog idi na minsan. Dinamag ko kininanang na, tapinan ko no husto tinakitak. Kitwan ka no, adain sangput na babae ijay balayda. Ay, awanan ba inday jay alalaki? O sige tata mapanakon, indagas ko lang nga impadamag tinamwak. Bayam no addan sa bali nga asawa na. Nagsinadamutin kin ni Lore. Wana, ngam kasinsina da lang. Nakasapul adagos iti sabali nga asawa na. Ti ko namkid sigo day nakabit na day jay. Sante, awan bibiyang taditan lakay. Tanagsinada nga rudeng iti anak ta. Ay, basta di naliplipatan ti saritaan tayo. Ti may papan iti sustento ti apo ko ta. Tano agpalya. Dakas kanyak na jagaray. Nagadayo mo ti pagtrabahwamon ngayon ako. At dadagitay gagayam ko ijay nanang. Iso dati mangisar kanya kiti pagtrabahwak. Anya ngay atrabaho ti Sirkam. Pabrika kano mo day jay. Kan makiabang ak iti pagababangan da balay. Makibingay ako na iti abang. Ala kat agan-anad ka nga rod ijay anak ko. No addawayam, agawid ka tasarong karam ti anak mo. Uwan nanang. Kenwag sweldo ka. Ipawit mo adagos, tanay. Dumakdakilan ti anak mo. Umadadon ti paggastusan na. Uwan tatang. Di ka makiasasawan. Di mo tultuladan da agare. Kumaano saan kayo ang nagkasar ta iso. Uwan tatang. Ipa may saklatan ti atensyon ko iti anak ko. Para iti anak ko ti panagtrabaho. Katapusan itan garay. Di kamot agpariknan. Iso nga imaya kun dito'y balayaw. Ay, sumrak kayo pa tatang. Di na kun awagan iti tatang. Tas sininaam nga rudan di anak ko. Tata, kunam latan kanyak. Sumrak kayo pa nga rod tatang.
Talag ti kwarta iti silid. Saanan? Dituyaklat na lain ti ridaw. Urayak dituyan. Tagur uray ta inarkilak at tricycle. Mabit lang nga ro tata. Nay, sobra ka pa'y Saanan? Tagdardarasak. Naibos nga minin ti diaper ni Balong. Pati gatas na, basitan. Iso nga umay ko alaanin ti sustinto na kinigare. Anya di inda nunda kanyak, abalayan. Ibagbagam ka no asigod akabit ni Gary di asawa na ita. Tapno ibagakkan kanya, kam amo dalaeng iti may kadwa nga asawa na. Saan na akabit dayjay? Di mo kumamat konsensyen ti madi nga inaramid ti anak mo. Amom akasado, ng pinalubusam ang mga asawa manan. Binagbaga akmat, nga mawamot denggan na. Anya mabalin ko nga balayan. Di na ko nawagan ita balayan. Tanlagsinan dagitan nakta. Awagan naklatan itinagan ko asante. At 20 kwarta, tata. Mano day tayo? Bilangan nyo, tata. Awan suruk kan awan kurang na day ta. Sige, mapanak nga rodan. Tayo nak gumatangan iti diaper ken gatas. Tata, masikugmat gaya man di asawa ni Gary. Kastaya, jakpay ngamin nakitkita kart. Nagdakkel mo't jay tiyan na. Di ka sanungay day ta. At danton kabi ngay di apukom iti sustento. Ay, di na mabalin akisayan ti sustinto na iti anak na. Rumbangkit di kumaanayunan na. Tadumakdakkelan ti putot na. Umad-adon ti paggastusan na. Sige nga rin tatatanay, inakpay aglutong, naidagasak lang. Sige. Papanam lakay. Iye balay dagare. Nay, anyat ko ijay. Kaalalam mo ti allowance ni Balong idi na minsan alawas. Masapul alinawas itan ti panangted na iti sustento itapo ko ta. Ken masapul anayunan na. Anya, no anya ti saritaan nyo idi. Isu at isurutem. Ay saan, tanay? Umad-adon ti kasapulan ti apo ko ta. Sige, mapana ko. Nay, si Kamanan, Di mo tagidaksan ti kanayon ay umay ko dito'y balayaw. Tamo mo't ti makagapo. wen ngam kalaalam la iti kwarta di na panalawas. Apay mangala Kamanan. Agiskwela kan samatan dito balay may. Ay, awan bibiyang ko. Oran niya pa iti sawan nyo kanyak. Basta itad ni Gary ti pagribangan na itapo ko. Ayan ni Gary. Mabit lang nga raw, tayabak. Nayunam ti nagsasaritaan tayo agatad a sustento ti anak mo, Gary. Apay nga tata. Sapay umadanin ti panagpas nga iti asawak. Awan bibiyang ko di ta asawam. Basta nayunam ti sustento ti apok. Tadumakdakkel ti paggastusan na. Napilin iti masida. Ti kayat na, pasig akarne ti sidan na. Di na kayat tagsidsida iti ase-ase. Ken 3 times a day nga agmerenda. Aggatas ken dadumapay. Di yung amin ispoil dun iti makan atata. Madimot laeng na masubraan na ti mangan. Apay, imuta mon di putot mo, Gary. Gaputaddan dun sa bali a putot mo. Apay, di mo ammo amabalin na ka nga idarom ti anak ko no agkamkamali ka? Tandaan nam ang nagkasar kayo kinilore. Iso amabalin na ka nga idarom no kayat na. Tata, no di mo kayat ti maidarom. Patgam ti kayat ko. Tapara mo't iti anak mo daytoy. Nagkunang amin ang mga sawa ka manan. Imbes nga ipamaysam ti atensyon mo iti putot mo. Kita man di anak ko. Jailat ta anak na, tinangibukbukan na iti atensyon na. Saanin anak irelasyon iti sa balay. O niya, umanugot ka iti kondisyon ko, no saan? Sige Wen, tata. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nana, pinanayunan samot kanu ni Tata Santi ti sustento ti apo ko yu kin ni Gary. Naamwak day ta iti ina ni Gary. Ay, wen nga rood. Dila agbaba inday jay nga asawa. Husto lang mati inaramid ni Tata Santi, Nana. Nguminginan ti gagatangan ni Tan. Kan mabalin ka de, Mare. Sardengam man ti agidandanon iti damag iti agsinumbangir a pamilya. Pangaasim. Ha? No adda madamag mo iti pamilya mi,
idanon mo ijay bangir a pamilya. No adamot maamwam ijay bangir a pamilya, idanon mo ditoy. Nagagat ka launay nga agipadpadamag balasang ko. Ha? Pasensya kan, ngem kagurak ngamin tinagatel ti dila na. Tanudad duma, manay nayunan kan makiskis sayan ti maidandanon adamag nukwa. Jakmat na'y nayunan kan kiskis sayan ti padpadamag ko, nana. Ay basta, di kan umay dito'y balay mari. Taday tamot laag sagsagap iti ipadpadamag mo ter aramidem. Kagurak ti kastang aramid ti tao. Apay, di ka aggarden ita sante, panagtututon. Saanan? Oray tadapay mo't kwartata. Na, kwarta ni balong ti kwarta nga dakan ka. Saan ta a kwarta? Kat isumot lang datamot ti mga sa asikaso kun kwa na. Katapay, namnamaamlatan ti itid ni Gari a kwarta. Numuna kat saanan nga agpawpaw iti kwarta ni Lore. Sana bale, taumdas mo't itid ni garing alawas ni Balong. Umdas kada tayo talo. Apay, nagpanayon ka manen aya. Wana, tanusan nga agtong politikayat ko day agari. Durugak ni Lore tay darumnan. Dakkel ti karbangan ni Lore nga agdarom. Tanang asawa iti sa bali ni Gare. Naimbag di anak ta, tasan anak asawa. Iso ang mabalin na tagdarom no kayat na. Ay nasaanan day ta darum-darum. Baybay am daytan. Ay, talaga nga idarom ni Lori day di agare. Nagpalya amang ted iti sustento bakay. Iso di nalapad padasan antisan amang ted iti kwarta. Tapagbaludan titong palna. Pasensya kan sante, awang pa'y maitad ka na kukang ka atanay. At ginatang nakasapulan ti may sapay nga anak na. Apay ngay akasta. Una nakit din di putot na iti kabit na. Ngamtay original a putot na. Sana mabalin Ayan na takasaritak man. Nagawid da di probinsya ti asawa na, sante. Into no may palalawas ti sublida. Kan may sa, nabakante ti anak ko iti manungal daw. Sana nakatrabaho. Kahit problema pa'y nga roday ta. Problema na Sana balatan ang tadmutan iti kwarta idi na panalawas. Marigatan kami ni tararamidem. Nagdoblema kami nun ti daw-dawata makwarta kang kuana. Katsigod mo't akasta tar aramidag. Mawatam kumamot ti anak ko, sante. Ay, sana mabalin ti kasta. No kastamot lang, idarom ni Luri ti anak mo. Dakkal ti karbangan na amang idarom iti anak mo, tanag kasarda. Gan, anyat mabalin tayo ngay no talagang awan nanang. Alangan mo't nga itid ko amin akwartak ken guana, kat adamot pamilyak. Ken may isa, binulan mo't nga dahit itid ko. Ti kayat nantumot kat alaan na amin akwartak. Madimot ati kasta. Ay, naitangarod mo ti ko na kanak ko. Ngam di na mawatan. Kasta unay apong tot na, agdarom ka no, kay din. Gadbayaan nyo ano agdarom dananang. Awan mabalin ko. Agdarom no agdarom. Welcome to Jenna Alloy the Drama. Hello, Loray. Agawid ka pailaang, takuyugan ka mapan agdarom. Ha? Apay, sino ti darom tayo, tatang? Nigari idarom mo, tada babae na. At dakarbangam nga agdarom. Tanagkasar kayo. Sikat illegal nga asawa na. Apay, sana yamang mangtad iti sustento ti anak na. Mangmangtad angam kurang. Iso nga idarom mo kiday. Kaano nga agawid ka? Plano ka talagang tagawid, tatang. Tadya ko nagtrabaho. Ha? Ala, dito'y kanton nga agsapol iti pagtrabahuam. Basta agawid kan. Takuyugan ka mapan agdarom. Marwam da dya lalaki. Adda kamin, tatang. Ne. Adamot ka duwam. Kan masikog ka. Uwan, tatang. Kadwak ti asawak. Ni Indoy. Naimbag nga orasyaw, tata. Adamot gayam asawa mon Loray. Apay adi mo imbagbaga. Amok nga minadiyo kayat amaki asawa akmanen. Iso ngayon limod ko, tatang. Mala, umunag kayon. Naulimag kalakay, apay. Ay, di anak ta.
Masikugmatan. Anyat mabalintangay. Adda ditan. Kasano? Patuluyin nyo pa'y ayat imangidarum ken ni Gare. Kasano patuluyan may. Kat masikugmatan di anak ta. Awanan karbangan ng agdarom. Tanaki asawa mo tan iti sa balay. Ay, anyan ti kastoy ang nagbambanagan ti estado da ken ni Gare. Talagan sa nga awanan namnama ang maurnos ti amin kadakwada. Diyak kaya tinaramid ta anak ta. Imbaga kasinaan ng Janubyo na. Ngam nasukir mait. Ay, sapay masikugan ni Lore. Makulkul ti ulok bakit? Diyak ammo taramidak. Alakit bayabayan talat ta ti anak ta Bagbagaan talat talaka Ikararag ta asapay kuma. Tamaurnos tumot laang ti amin kadakwada ken ni Gare. Tata Sante, ay na, tata, Nay, apa yan maray? nadisgrasya kanumot ni Gary idi namin sa nakalman, kat natay ka naun. Anya? Tatang, tangay balo akmeten tanatay ka nga rodan ni Gare. Mabalin mi mat siguro tagkasar ka ni Indoy. Ha? Kita kayo na ita, anak ko. Basta ikarem, adi mo baybay ante anak ko, Indoy, Kastamatan ka na kita pukok. Hoy, tatang. Sapay kuma, tamaibilang mo kaspudno nga anak ti inauna nga anak ni Lore. Sakbay nga agsubli ni Indoy ijay syudad. Agkasar kami pa nga umuna tatang. Ijay nga mintayan ti trabaho na. Kitanda kayo na ita, anak ko. Dawat ko, asapay kuma, tanaragsak kayo iti agnanayon asa nga pamilya. Nagkasar nga rod dalori kanta asawa na ket maragsakan na tanakatumpong ta anak ko'y tinasingpat alalaki. Ket no mapampanunot ko mati naramid ko'y ti kalabas makonsensya ak. Tanatay ti sigo da manugang ko ajak man lang na kapag kidaw iti pasensya kan kwa na. Gapoy iti panagbalin ko arupat kwarta iti kalabas. Limasin nga roden iti pagnaadan dalori kanta asawa na ket ita naragsakdan asa nga pamilya. Alakastan, tigayem mo Santi. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kiniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay, kan mang bindisyon, iti tunggal maysa.